Nggih, nawakan titiang matur ing tedanen titiang makesareng sami. Pedurung titiang ngelanturan indek solan peniki, penirin narse sembah pengastun karan titiang. Om dirgerastu nama si diem. Baru pamiarsa sane kumanti wangyang titiang. Merarapan nantuk pengenani desang yang pramu wisesa. Halih ide batari sedaya. Wong ini mangkin titiang saking sekedra magong pongah jiwari. Tangkil prayong aturakan kunang tato carita. Sane mapi tegas. Boyo wenten kios, penuh kecangkit, penuh kecangkit. Aing pada pamiarsa sane gumanti suk semayang titiang. Menawi dotuna luweh antuk titiang ngaturan cerita malih bos-bos. Manule dang arsa dening ngaksamayang. Doning titiang meriki tangkil ke banda antuk manah pamerik. Nenten rumah sering dewek kelintang tamet. Tunuring ini kediadmikan. Nikawenan agung yukti pinunas titiang. Mantuk ring dedane sang meraga peranyan. Pustikanipun
Sane uning ring indek sesolaan Ramagong. Manele dangarse ngiceneng titiang pawarah-warah pitekat-pitekat. Lama kan wenten angen titiang ngelanturan lampah titiang kapungkur wekasan. Ayo nggih paru pamiarsa. Hadiamu nika mungkin ngatur pamungkah titiang. Moga riwastu. Wenten aseng walun kerahani desang yang Pramu Wisese. Titiang saking seked Ramagong pingkali dedane penonton sinamian. Ngemangun kerajangan sante cakat tide. Oh, soanti, soanti, soanti. Oh. Selamat malam, Cikgu. Uya upin-upin. Aduh, yang heran makin alir-alir mangkin. Ijo aja depur dia. Wok dipindah cuma kan dia ipin-ipin becepot. Kejadian kan dia marah dia mesum ngiririt. Betul. Ada di palu pinipin gitu. Aduh, daman natin jangi. Napi mawilan tiang marah pesu tiang seorang Om Swastiastu. Cuma tiang untuk kejadian gara-gara Om Swastiastu. Aduh nak turun kang sepedong. Lihat. Kang sepedong kang motor ini. Lihat. Teko nani ini muni-muni ini. Om Swastiastu kah? Om Swastiastu. Jakok linjeng nih sepedaan sedap. Nunggu yang sengalau ulian Om Swastiastu. Hati-hati ngangen Om Swastiastu dijo ngangon. Kita namakin naniko perlu seni budaya dan seni itu harus kita hentan. Tapi dane pegang. Kira Riki mungkin angop jangan dan dok. Wah, ini angin tepuk yang ngomong pet nih aja. Mesana tinggi 2 senti tukang. Nun Banten.
rumah tiang gitu masih moped nyun aturan nyun Banten wah seling poliwat sangul kempet kan di sengel nggak sangul kan di tapi males kogong wih niki orto benar-benar niki gini yang nengal begitu gede bos kogong kalau ngayah jam 4 jam daso mau payas kalau ngayah menggambar PKK niki mau payas tentang jam tuh bangun sasa bangun sanggul ini kan jalan sebenarnya mau kipak kan mau jalan sebenarnya mau kipak kan Jepang leketik sanggulnya ini mau jalan di kalau gambar niki kengkeng dia caro lembu kalau ke semua uning lembu disemekal ke semua belaganyur bang bengong angklung bang bengong lelambatan bang bengong ketanjen es bengong masih ini nyeledek sih manis sanggulnya leketik nyangin megambal 2 jam bengong 2 jam ini bahaya makin dia ngaturan itu dangin PKK Drigi yen pet prade mekarius kobong jaging ayat jakto misi repot misi mesangul misi mesasa itu jaglungan potongan kuni je kuni panggaul umpama niki umpama sekogong PKK marok kesu niki ini umpama adinya Om Swastiastu kabur uluk langsung ketemu Om Swastiastu kabur mulai menggambar bebas mengipakan seorang bisa sanggul nyan wah wah pengamal 2 jam ya lengas kagong gara-gara poni ang berat yang kadet yang tak mikir sekogong sebenarnya lebih dari gitu tapi malah ya bumi makin penyakit liu dokter liu nak 2 liu bumi wop bungalo liu nak ngomitra liu dokter pikir yang angkal yang endep mana ini dia udah mikir kok itu dia ibu ini bertawang dia baru dia suka kakak apa dia kok kedeng sebuah endep ya dan ini pang ning yentan percaya main lali Jumat ya dan telung meter tuh kajang bung kajang mimin dia nanang dia ngai balik dia sikut dong maksudnya mau kapluk pun nas nemu nak ngol nas pinang merendah tuh bukan pikir janjak terus yang ini jenis yang mikir pedagang pasti ini pak nasibinnya yang genep ket pikir yang Riki memarakan di Pesraman Pandansari iring pedano danda maro-maro niki pidan ketua partai lah
bapo cicak setok. Jak. Wah. Joget cicak ini cicak lo ketek. Ini yang kamu maturaya, nangkil Riki di jam, ali nangkil dengan jam. Dole cito. Tapi itu. Ido dane mau kejang bengong dole cito. Agat bapo nuduk ciangon arak. Istri-istri pemekas ada ini mau kejang ngon. Riki jak. Awen ngon kawang. Tapi itu pasti bagus di dia, enak kan? Bagus cito darah. Ledang. Sakit. Aduh. Banyak rasa. Dalam mau lengah, Ci. Tapi itu. Yang benar bang sing sakit tuh nak madung. Jendan. Dan ada satu kan. Nang coba. Sing sakit. Kalau mau ye mata aja. Nih. Orang tu dong. Yang. Istri-istri mau kajang bengong tekening ledang bapo. Mau pijak. Mau pijak. Bon bapo duduk siang bon bapo pada kan. Mau kajang itu dane mau taken. Tapi itu. Ratu nak lingsir, ratu ledang suweco. Modal be barakan nyak cara tongkok pangseget. Awang tidak jawab. Jom langsung kan. Awang tidak jauh lidok. Dan. Jauh lid awang tidak. Oh, ini jendan ni kau ngai. Ini kebus ke. Pangseget kasang di dalam ni. Percis sih. Dan orang di bapa. Baik, kalau ini pemanas kok. Dan olahraga bau. Olahraga. Bulan kodam SMS masuk nyampe. Mana nabi tu? Aduh SMS masuk nyampe. Nang rayunan. Alain bapa masih ram di kamar mandi. Nih. Ada ngaji angkat. Jangan turun. Ampun sami itu. Sangkar sampun. Toyo anyar sampun. Kapan sih? Pun sami ampun siapa tinggal gini. Tinggal aku nggak tahu. Mau sanan bapak bunga cito. Sana duit. Ampun sami bersih. Ampun medrek. Punya cito. Komen dastran bapak. Pun. Tonyeng. Pun. Gampang di kodok. Jom sedina. Kalau di biji jak ayunin di Bintang Wali di hotel Bintang Wali uang pitu Jangan sadar nepung pipes. kacau sih. Bang Jaki jangan kena makan pipes. Tadi Bang Gonong. Dan. Oh, Yang. yang benar memarahkan kita lingsir, yang benar lah kanunak nak lingsir sing tadi medal. Yang dan aduh, jangan mau rapi. Ani di jalan bapak Dan aduh. kacau sih. Dan. Iyo cocok. Jangan ada mana pi umbang logen.
kok bisa padang be. Sakit nat ibu. Ane di lemari itu kadang bosor motornya kayu istriin lah kan. Pincen dicoba ose, nyang wah tut, kenen dicoba sanu wah. Mobil bapak bumaci. Mobil apaan ini dicapur tuh? Jumpi mobil. Ane dicapur. Parekane ngiring mriki sodeden belum apa ya singe bagawan. Bela berangkat, Ben. Itu dong gue napi. Gue. Ya. Tadi sih ini toh. Ini mapan pajak gitu yang pas kalau Ayun belum mau singe bagawan mangke. Darwaning sangat sulingi tawang sih. Tapi menikah. Apa ane madam sulingi? Su kingaraning luwi, ngih kingaraning kena. Nah, mriki melingi sarwa sane becik. Amen yo karo apa sih gitu. Karo apa karo lakar mata, carang ane madam japo mantara Wedo memargi. Sastro bakat pajen apa. Kok matiang makin Dani tasang subuh madane madan cansya. patut makin. Pulau wenang gegaran bapune Nyuryo Suwana. Nah, niko. Nasi cemang do Jakarta ngemangguan kerahajengan. Bayo sapunika. Lo cucon bapue Nyuryo Suwana toh. Nggih. Oh ngapian jagat bali panggo kerdo landuh kerdo rahaja. Mang do Jakarta acek niko. Apa kuwi karo jane Mama Loren ku sing ata. Kok mati Mama Loren? Ayo, nyen oren kene dijane. Nggih. Kok Langsing caro dicu di Aceh kuandane. Nami ngoblaluran. bah mekaluka. Kok Sing tau nih jajak yang bapur ini di Bali. Banyak nunungil itu sanyang dewasa. nggih. Dani bapur lakar kamu walaupun mereka. Wedo. Terus Dani sih Bekasi sih gitu. tapi tidak makin. Sekonden bapur kalpo meracan sih gitu. Nggih. Piana bapur jicane ngayu di doyo. Oh, ide yana. Ah, Wantan melingge Bang Yang dicang nam kele. kenal yo atau itu nih. Nah, kadun mengolam tuh, nah anom nak ulok entan. Apa yo ipisannya kanti jam 2 bapur sing tadi mukulong. Terus ner, Cepukan jeneng ayu main kene internet. oh nak orang entan cara makin anom internet, Facebook. Takutin bapur sih. Itu perkenalan lewat internet zaman Dunia maya bahasana tuh. Oh, bapur jalan. Terus maru-maru dadian itu. Mudah-mudahan. Nah, ayo, abang ayo.
potongan kene. Gue yakti cegek. Makan nih. Nggih. Cai sing lawang. Napi deh. Begitu manjob mai ada telepon mulai yang. Wih. Aduh. Bata. Adi makan siapa yang nyanyi? Barang-barang manjob mai ada telepon. Munyin teleponnya kendan. Nggih. Makan kan macam-macam ada munyin iya, munyin kene, munyin gitu. Apa itu sama munyin kan? Ayo. Seng, masa sih seng nawang? Nggih. Yang kan seng melah HP. Aduh Yang salah. melah telepon kan yang. Aduh salah apa salah. Apa seng melah? Lah ngomong telepon poloni bungut nih anak. Mantap. Iya. 3 hari yang lalu yang menerima telepon. Enggak sore yang cai ke pekan beli bunga. Bunga sekar. Yang kan pedidi di jeroan. Nggih. Kok gitu pas yang mesiram. Kita mesti siram di kamar mandi. Yang kamar mandi. Ada telepon. Di depan kamar mandi yang itu kan biasa meja ada telepon Nggih, dulu. lengkap dikom. Pas yang mandi. Nggih. Laman yang mandi kan sing demen yang ngangon apa adanya celana cenik. Ya, adik kadang ngerti celana cenik. Kawan celana cenik. Kenapa? Ini banyak kaki apa? Pak, lembuta ya Yen juga. es maro cawat. Sana. Tulisnya dijual es cawat. Siapa bumbunya yang sadar beli es sanain? Oh es dawet adanya ya. Ada es dawet. Bapak itu mari ini bagus kalau munyane itu beserem gati. Aku jalan kawat. Tawang dia nih munyi ini kok sing demen kin manis-manis. Ada. Pasti lu soro-soro lalahan. Lalah pengah negara-negara makanan. Kawat. Sing keto kai salah tafsir spontanitas adanya jawabannya. Coba anak sedemen yang mau celana cenik. Aman kaya pasti yang melakleng. Pas yang melakleng mau siram mau kering telepon yangnya. Mau kering teleponan. Oh. Teleponan. Wih, jelek pikirannya. Yang sing jemaah telepon penting. Penting. Yang jemaah telepon sing karuan-karuan nana. Siro kaden. Yang kaden. Nggih. Tanpa pikir panjang yang dia cuat ke langsung. Yang langsung lima telepon brak batas yang menak semua bang. Gaya tuh nerima telepon kan lo kenten lo. Mulo ke. Nggih, jak pasti. Brak. Wala mah kesiap yang tok. Caro cicing ngencang. Anak gaya dan. Ah kenten. Mau kesiap yang pas batas yang menak. Terus kenten. Wih, kesir angin ini kan. Pakai lu kesir maka siap yang boleh yang betul. Mimi ratu gede ngelawang. Adi barang yang ngelawang adi. Pokoknya telok yang dok. Aduh kenten. Kadunang batisnya. Nggih. Kajepit porone barang. Jak Set. seret. Blak. Blak. Halo. Nak muani bom saut itu. Pasti aku cantik nak moni ganteng. Siapa dulu dong? Siapa dulu dong? Dongnya dongkang. Kayak nak meleset ke munyenan ini. Dan Halo, mau nak muani. Wih, langsung spontan gaya yang gaul. Gaul. Oh, gaul cara mungkin ini ki. Cara pangnya baru kan lah mereka. Siap. Gaul ngenge. Saya ngerti saya. Gaul ngenge. Gaul artinya garang ulan. Ini mak telepon mau pelasahan kene. Iya. Halo, Sire Niki, kaget ya. Yuk somong aja saya seingat nak munyin beli ini kak. Semeton. Man oleh ngejar agane. Beli oleh jukut paku deh. Ada kata ini jukut paku apa benar jukut paku? Benar. Benar napitan dan tawandang. Benar jukut pakunya. Jukut paku. Banyak jukut pasu desa singa kerta Deka. Desa kan Dorong Deka. Kecamatan Ubud, Kabupaten Diaknya. Mennya
sing nawang gak tiang kakak. Lah nerven iki kan. Nah, belinya beli ageng gitu. Semedon pasti. Agong ini ada sing ngerti yang sing nawang, agong perak. Yang saya ngerti nih. Bukan ada kan ayo. Waduh nih kang dagong perak itu dana yang saya nawang, yang saya kenal si Roni ke. Mendiang masih sing nawang. Ya tangga biang. Ayo pasti ayo karman ngayah nyanan di rumah yangnya cukup paku eta. Maksud beli ini kan anak sebetawang gerak-gerik ayunya di TV nih cukup merangsang lah gitu. Man beli ageng perak. Maksud beli ini nelpon tiang apa? Ayo saya ngerti gati. Yuk singkat kata Den, I love you yuk. I love you mendadak nih ki. Apa artinya I love you? I love you itu artinya waktu pengasan. Kalau ini I love you sih nama. Apa artinya? Ke Tegaleng I love you. Oh, aku ngalahin perak koronan. Lawan pada dua aku ngajak I love you. I love you tuh kalau ngomong. Saja, tiap dia I love you. Dan nge, tapi ini yang nggak kain masih sekolah, anak tamat masih SMA, ini kuliah nih di Udayana jadi I love you tuh, marah belok-belokan ibadah kadang lengah, aku cinta padamu, begitu loh. Kata, oh beli perak. I love you cinta padamu. Aku cinta padamu, beli I love you tuh. Tunggu tiang di cukur paku, ini ada nih cukur paku gedeng lek-lek polonnya no. Anak yang demen ajak cukur paku, leceng. Aduh, dua kong, lengah saja cukur paku nih kok banyak nih kok kelek-kelek aduh. Karena nak jukur, begitu, enggak. Kirimin yang mangkat diubut sehingga kerja. Mare kan mencelap kamar mandi, ini benak kering. Wih, kering malah. Kering teleponnya ben pesung. Orang ajak masuk angin ratu gede ajak angin kau. Jam-jaman teleponnya seret. Halo. Halo. Siren iki. Gombera. Gombera be. Oh ampun ada jam din. Tiang siren, tiang dalenyong aja. Yang berpikir terus yen kene modelnya terus jangkal ngendep-ngendepan nih. Dalamnya orang demen nasi yang. Nanti yang tunggu kalau udah minum saya tunggu hati di juker paku deh. Masih nu minum makalang sapu awak ini. Kong perak masih gitu mana di telepon ini dan balik main di jek ada nyongkok. Kong perak. Sajan yang main nangkil ngayah, pang selamat yang asal tuh ngayah nak demen gati ya. Pakai to tersiar kabar. Cai bler, cai kone satpo makejang makalukan di sanglah gara-gara cai. Oh biur orkane nih, biur gara-gara cai. Adi rumah sakit nak di sanglah pisau cai, panak leak. Menjatuhkan nama Puri dan Nanio. Rumah sakit pisau yang kene? Cai orang rumah sakit sanglah naik buy. Ne mara rumah sakit gede gitu boleh sih. Rumah sakit
Kengken, sing aku. Bin yang ende apa nih? Adi gitu. Adi. Aduh lengah satpam, lengah petiang, lengah nih. Kengken. Rumah sakit Jangla. Lingah. Mut yang ini maru rumah sakit gede nih. Oh, Kengken. Maksud sini. Kan benar tuh. Kengken. Yang dia aja orang mira tuh rumah sakit ini jenik sajan. Oh, maksud sini sing miso. Dia miso. Oh, ngora rumah sakit Sanglahe, rumah sakit gede besar. Lingah. Wah. Rumah sakit bisa hidup-hidup kan limpos rasanya. Salah asumsi nih, salah asumsi nih. Asumsi itu peleh tuh. Nah, nyanang kayak Kang Pera. Dalanya. Tante. Hati-hati ya tuh. Adi. Ya natu sakit, yang itu payu medunangan aja salah satu niki. Kang Pera yang dalenyem. Kengken. Orin ragane yang di berhubungan niko, jangan lupa. Kengken. Penyakit AIDS sedang merajalela nih. Bukan maksudnya. Ingat dah cara nggak motor helm yang ngon. Oh, ada cai porno. Sing porno bebasan Pak Gubernur niki. Yang kan kone nganten. Nah niko ampun sakit berhubungan ingat dah. Resmi mari. Ingat dah di berhubungan niko ngangon kondom. Coba ngerti. Yen sing man kondom. Apa man? Tas kresek parah. Coba beler Pondok. Cai nak truna. Pasti cara berpikir biar yang blog gini yang cai nak truna udah bebas bergaul jauhi narkoba. Ah enten. Sekali masuk narkoba selamanya hidup susah. Susah sengsara. Pantak. Iya. Dalanyem. Banyak tertarik. Oh yang sembani dalenyem nak mengelah radio nih. Kan nulis selenger wakilnya nang rabi nih. Adenan Kang Pera adenan be. Kayak caranya merayu. Merayu. Lagu-lagu angan. Ora kan teman lagu-lagu. Lagu. Cikan dua lagu. Wah, dia buat sajaan gede. Kengken. Napi buat yang kedua ngon yang ini, yang sing sombong. Hah? Ya, ini jenang dia. Man, yang apa tepuk sih dari bahan lagu? Nggih. Yang tepukin si kata dari bahan lagu. Dados. Kengken. Ada kata maka cas ente tadi kode alam. Ada tadi gending. Ada penonton. Ada penonton. Penonton bontok minta maaf. Suaraku agak rada-rada basah. Ya. Aman nepuin cek-cek makecos. Ada cek-cek maka cos. Anda pasti cek-cek hidup. Cek-cek hidup. Man yang ada janur. Hidangan keningan. Candi niki. Candi sanya ada jam dah sepetang. Adi candi sanja adi. Candi kan itu? Ibi sanja. Candi sanja. Wah nih berbahaya beli kaset bajakan. Beli roken dengan di tahun. Mantap. Ya. Nyanang melaep. Mas Pera. Siapa yang buatan ngertos? Aku gelem karo Mas Pera. Mungkin mau gini yang gini dong. Gendeng dangdut. Dangdut. Tertuju untuk Mas Pera. Mas Pera. Dangdut. Dangdut. Sekian lama. Apa semisi Ya lama. Cantik menawan manis senyummu ku harap hatimu semanis senyummu secantik wajahmu. Cantik menawan manis senyumku ku harap hatimu semanis senyummu secantik wajahmu. Andaikan engkau sekuntum bunga takkan ku biarkan kuman yang menggoda
mahkota, engkau kan ku jaga. Dengeng ibu, dengeng bisa segitu. Gitu bocah mengenai ngumpera melayu beli nama. Nanti kamu. Yang dancer nak yang. Mau dancer. Dinang jarok bulldozer dancer. Kita terbang tinggi. Abang kita nampun. Aduh kan dua ngigal. Tiket caranya panjang jatuh cinta mendadak gompera. Ngigal terus. Gompera jatuh cinta. Nggih alit-alit Bang bisa ngigal. Foto. Yang. Kenjen. Nggih lumun. Adi bekebar moyang, adi terusan nih. Anu remote hilang. Sakit. Oh niki alit-alit udah jangan mau balik aduh. Wih jogetnya lobong istri. Aku sakit. Sakit di mana? Otak panas celuluk di bae. Adi uya kawake. Insing gitu. Ada kuluk nyalung awake. Insing kita cuma kuluk-kuluk nih. Wah udah pernah hilang. Kan? Apa hilang? Pernah hilang sih dimpiasnya pernah hilang. Aduh angon siot. Wah, munyine dong. Tell me. Oh, siot. Long dress harane nih. Tapi lo? Long dress. Ini ngigel hujanan belus pakaiannya terpaksa nih angon. Oke. Mun yen sing nih angon sing bena awake melak elung ngigel to. Solah barong ben. Bantak piyang. Kewah diajak aja yang kawan nu. Woi kewo aturan ngenen. Aturannya gini apa namanya terlalu ketat. Nggih jambu dipiwinurin dodot pondok yen cikal metapo di mejut kepjet ketane. Kewah. Udah mejut kepjet. Kewah yang ketang masih sing tadi pacaran kene yang sing banget pacaran sampai umur 17 tahun. Kok nek nglamar sing banget pacaran sing bani nae. Peotal niki. Yani paling enak trune karbani nyapaten yang ulek sing ada mejipekan oleh koban yangi. Anak ini. Oh balik Bang. Mungkin kayun pelungu Joko Dewa penepi. Yani kene cai ngiring yang mau yangi nawang mau yangi pen betekin mau yangi. Cara paling muda ke jenangnya. Kan udah yang ade. Are nadu. Asa kuluk mekalukan pasti ada yang Niko nak list wayu. Mau ayu. Uleng dunia tiang nyantos ragan mo. Meriki alih dia. Mau riki dasarang parakan we. Paman ngaturang ayah. Ngireng mau tiang gitu paman. Tunggu di dadi hati pesan kena pamane. Paman mabina-bina yang pesan. Tunggu dia dadi mau agung dogen nih rengang paman. Yang tiang pesan paman. Entan di daerah Mau dada sapu nika mau ayu sendada sapu nika raga meraga istri sendada sapu nika Paman Bonto, nih paman subang ngelauruk-uruk kan nih.
Mo ayu nang mriki dumun mo ayu dados sapunika ten dados sapunika mo ya dia di paman bondok parekan wonten mo meraga istri ten dados mo napi malih ring ajeng para sisione sami riki nyalit kayune mo ten dados pinunas titiang sampunang sapunika Ayu sapunapi mo ayu teh salah tampi cerita kalau ayu nu ditu di pohon anak kalian mo nak supemet gatinya mak gaya di pohon dados met mo asa katikene bebajange wayah terus di pohon dogenan sing tenan bergembira sing tenan bebas dijade gairah hidup apa bajang-bajang bata bangun ngalih tunangan apa mo sampunang sapunika mo punika wanta gaginani dewek riki ring pesraman ngiring ide yaji yen mo sarang titiang ten raris pacang meratengan malih bobos luwen mo napi pacang rayunan mo ayu arah mau tahan lapar jutaknya jani kene yuk sapunapi kayun mo puniki mo ngane jebos benduke yang begawang apa ampu sing ngalan tajak ide sang yang baskara di pati mapan ado pernikahan ini irago kone pangsi detangkil di nani jani itu masih bondo lan sebut tangkil dados wawu mo menika sapunika dong sampun raris kasepan tangkil saja buka kitu paman paman masih kedoling kunian ngiring-ngiring mo ide nakiling sing raw ngiring tangkil ngiring mo yan Mau tangi jeneng Metangi ayu sederenge titiang pacang memang manun nenten titiang menindang kowe lawan aksi kuwi rumah pangbakti Untuk nih mulu madan anak cerit duit harus mulu sudarmane ngirago dadi anak cerit panawang tato di dinding pianak kewanten ampura yang pisan titiang Tiang mriki yang begawan nampak kali mriki sareng kewanten ratu yang begawang ampura yang nalar titiang duanin kasepan yuk titiang tangkil mau tangi dewa jeneng sing dadi patote dewa gitu ngemang contoh nih mok dewa nih anon para dima Tiang kelehan saja nak lincil paling yang begawan lo Doa jenengan doa. lebihan peraturan masalah nih bener mudonan nasi gitu toh titiang nenten mapi salah duaning yang begawan sampun lingsir sampun sisu yang marodo sih nak nyujukin babune masak panak pokelahan sing tawang sing gitu bercanda sampun apik ratu yang begawan merasa was-was rasa kena babune lamunan janite menapisani mawinan dados ratu was-was kawan cipo awenang ulen tuni bapo ingu oren topo ngaleng-aleni dewa jakadwa raso sing ngitang kalene dewa kecap sing sane wau titiang ring pratenan ni makin sampun bosan titiang pratenan imo sane wau sareng parekan duwe kewale sing gitu pok ane ngerana yang lego masih kena papo caro jane to sing codet kok cemak polisi to ngerana yang lego kena oh pemerkosaan merantai to
Pangado masih kaya polisi sing ketok. Tening jege dewo pianak apa aja. Sampun api ratu yang Ane jani sing yo sangat apa ngepengete dewo sing ketok. Apa buen lantas si dewo suko madan meneh. Kewalo kong iki ke bapo jeneng aja dadwo. Inggih sampun api ratu yang begawan. Bangsing ane dewo salah ngapuraken. Apa buen karo jani adone dewo dadi pianak bapo adone kok sama podo-podoan pantasan. Bangsing wit sangkane dewo rerat yang kawe bawan aja bapo. Bang dewo mau pare laksana ngapo laksana ane mulo sajo-sajo. Naenang kongos bapo. Inggih ratu yang begawan. Titiang dahat yuk semayang pisan. Ring sayang ratu yang begawan ring sekian titiang. Nalar ring ibu aku. Dumadak napi sahananin. Pituduh ratu yang begawan ring sekian titiang. Presiden untuk titiang pacan martian. Yang begawan. Kalau titiang enten panjangan. Sana nih usahanan yang begawan kagiring ang titiang. Sani mangkin. Wenten atur titiang ring begawan. Titiang raos tangkil. Menawi kesaran pisang. Jaga wenten bausang ring gawe titiang dulu sang Ane maro subo bapo ngomargiang suodarmaning bapo sang bo bapo nyuwun seran Sampun uasan yurian sewan. Sampun ikut. boyadno makajang sregep top pontok ane nyregep Jani subo langkah jam 12 karo jani api jo bapo sang sulingi sing nak ngrase sentuk masih sing Ratu yang begawan. Sampun ang sumenia. Duaning titiang sampun uasan mosodo sanewawu. Lurusang nimangkin ratu yang begawan. Pomosodo jeneng pomosodo Titiang sampun uasan mosodo. Roman bos ada damanan bapo Inggih sampun sananen sane kawenengin sampun. Kodang jeneng pengajeng titiang nalar dulu ngalih jebos titiang pacang iring ratu yang begawan. ning yan kedo ya cara raos jeneng Jani bapo lakar merayunan malu ke porantana kewalo suodarmaning jeneng dadena lo sing kedo Inggih sampun. Saya masih bontok Pangado angon bapo nyurio suwano ben mani sing kedo Sarano patot ngali bungo beno kemo ketama Inggih sampun ika sampun ang sumenia. Titiang sarang imo sarang para kanduweni panjang ketama ngeroles sekal. Titiang melayang iring itu jana. Irengang pianak bapo nih bapo lakar Ye. Yo moko
Kumat asam urat. Ramen penonton ada jak doang tali mbok siu mangatus. Angin nawakan itang matur ing tedanen cicang iriki ring banjar cukut patku. Dan wenten raos sane pinipecek atur uning ayam cicang lunas ampura. Yang bahasa Indonesiaan cicang tiada kata yang paling indah yang tiang bisa ucap selain dia yang mohon maaf. Napi mawenan kadi sapun niku. Cicang meriki nembe ngayah. Ni skala ring ide betara sekala ning iring ide dane. Napi malih cicang purun riki ngadak diajeng. Ide dane cicang wenten bete melinggih wong lingsir niku awene cicang nuras ampura. Cicang niki wastan cicang idolir. Dolir. D-O-L-I-R. Doi. Damai. O orangnya. R lemah. I imut. R ramah. Dolir. Damai orangnya, lemah, imut dan ramah. Kewantan dicang bengong antan kedanian dicang riki. Dicang ampun majalan saking riku wenten perbatasan Banjar Jukut Paku. Wih, Jukut Paku. Yang dicang ngartos Jukut Paku, J jujur, ku kuat, Paku persatuan. Berkat kejujuran itu dan persatuan itu timbullah kekuatan. Maka dengan kekuatan itu danian titiang dikiring Banjar Jukut Paku meresidang nyangre karya sekati mungkin. Tudianin tapi tujuan yang mulia. Ngeras titi mangdo jagatnya selamat rahayu. Tahun 2012 dunia dikatakan kiamat. Artinya itu danian. Titiang tanya. Sukantun titiang hidup di Bali percaya wenten betara. Uning artin betara. Reng Bali niki wenten Bali. Bali niku nak kramat. Yang ditiang atas Bali betara li linggih. Reng Bali gumati linggih hidup betara. Awenan Bali ini aman. Yang ring Jakarta wenten unjuk rasa ring Bali ten wenten. Aman aja. Bali ni agama Hindu, agama luas. Sana ke bawah Hindu, patah tekan Hindu. Hindu ni patah tekan Tukan. Tukan ni patah tekan Toyo. Toyo ni patah tekan Tirta. Itu dana dicang sana agama Hindu, agama Tirta, agama yang luas. Nas bertangan namun. Man bengong kenyeleng. Aduh, ngesandir, macu koran, muncul itu macu koran. Pangtawang informasi puniki, berita mau laluk kan. Niki aku berita maknyos niki. Lah terjadi keributan di Pekan Ubud. Telah terjadi perkelahian antara dagang tikah dan dagang mako. Dagang tikah saling gulung, dagang mako saling bis-bis. Enggan nyeritaan dagang tikah saling gulung, dagang mako saling bis-bis. Ia naluh dagang mako, makannya peten bis-bis. Mau peras-perasan yuk. Kita soleh. Niki yo. Telah meninggalkan rumah seorang gadis berumur 18 tahun. Bernama Icoblong. Masa zaman era globalisasi ada nih coblong. Kuluk tiangin rumah Dewi ada.
Tuh cewek madan coplok, kasihan deh lu. Dengan ciri-ciri kulit kuning langsat, muka bulat telur, tinggi 3 meter. Lung meter tengah cewek. Di mana kengken yuk? Dan dia ngelah tunang 10 meter, yang enep yo tiduran. Cara bangkung menyonyuin. Barang siapa menemukan ciri-ciri tersebut, harap lapor ke kebun binatang. Ada jerapah. Boleh kita. Berita hangat dan mengebohkan. Telah terjadi pemerkosaan seorang gadis berumur 95 tahun. 95 tahun diperkosa niki. Pasti asam uratnya kumat. Seorang dagang biu yang memperkosa seorang seniman berinisial D dari Bangli bernama Dolar. Luar! Luar! Cing enak di berita di luar. Main cing enak. Main. Ngena di berita di koran ngena cai. Koran jangan nak. Oh. Berarti lemot top. Lemot top. Asal ada ngena di koran, televisi atau hijau. Lewat TV, lemot top. Lemot top. Lemot terkenal. Ian Caro di Jakarta artis gitu. Ian Caro di Bali ini Selebritis. Seleberak. Selebritis. Ayo, Kayak mungkin nih. Boleh nih. Boleh. Sing notang. Sing ngai sing not mulu. Nah, sekarang Sing not orang not. nah ketesan ki. Dasar engkau masuk sini. Sing aku orang sing not. Mulu sing not. Baru berita. Nah, nek kudu nih. Sing notang. Sing. Sing not apa kata? Sing nemu orang terus serang lagu sing not. Aku urus apa? Nah, gue sih sing pasok-pasok gitu, ama sing ngenot ya sing ngenot, ama ngenot, udah repot-repot cepet-cepet. Ini sing not ci, sing. Ini not ci. Not. Ya nih, not ci nih. Sing. Tuh not ci tuh. Not. Enggak tuh. Kapajang. Duo punya kene lu matan Cina. Cang dua kan not cang. Pipes kena bajang kan. Oh, matu milen ada nih. Ku sing kira matan jadi mau kejang not sih. Gelap bisa go not cai. Sing matu normal ada nih. Engken menyentuh. Berita di uang malu. Nah, baca candi ngomong. Nah. Telah terjadi pemerkosaan seorang gadis berumur 95 tahun. Wih, gimana bangga tuh? Ini merokosnya, Di uang malu. Seorang dagang biu. Kok sengaja kena tuh merokosnya tuh? Di uang menyintim baci petel kan Kok Ci. 95 tahun merokosa? Asam uratnya kumat. Senawang. Seorang dagang biu yang memperkosa seorang seniman dari Bangli bernama Dolar. Ngomong kengken yuk. Ngengen, macam tuh belasan tuh. Ngai, kencang dengan kenyataan ngomong nih. Apa bin ada di media cetak? Diungang malu. Kalau Dolar tidak menyerahkan diri kepada polisi, Dolar itu jadi buron. Diungang gitu. Jadi buron, jadi buron. Serang ibancinya ke polisi. Mata kan gelik-gelik kan. Jadi apa? Buron. Lek-lek kedek, orang lek-lek kedek. Orang dimbasakan kedek. Yang ini nak sebat, koncang kedek nih ngomongin kayak ini. Berarti saya bisa memunyi sih. Saya jadi buron. Man, Kalau Dolar itu tidak menyerahkan diri kepada kepolisian, Dolar itu menjadi buronan. Dia buron, kami nggak baca. Zaman Yani dia ulah ngomong, mau bungut segenap pajak. Ngomong kalian ngomong dihukum. Hukum tidak pandang bulu. Biar mau bulu biar saya nggak sabar hukum. Macam-macam si Gumi Jani.
Oto sing ilu kan layatan putulang. Men kengken tuh kenyataannya tuh pemberitaannya ada gitu. Kenyataannya gini aduh. Kengken. Jangan terus terang deh. Terus terang kan. Jangan ngoyong di Tegali. Oh, Kau dagang biu. betul. Gini yang ngomong. Bayan kengken. Bayu ada biu nih bayu. Yen bayu bahan ke tiang bahan jang yo. Nyen, Dagang biu nih. apa Bang Cai? Biu. Biun nyene. Biun canggih. Jangan ngerti kan munyi jang. Yang bener nih ngomong dagang biu seng gitu munyi. Kengken benar ngomong kami. Bayan, kengken. Bayu ada biu nih bayu. Yang bayu bahan ke tiang biu nih. Tiang kermeli gitu. Oke itu. Tuh ngomong pas. Meneh San. Nih yo yang bahan jang. Ya jang sih. Mana ngomong bahan ke tiang bosot ke ketang. Goyang kan. Cai sing ngerti ken munyi sing ngerti bahasa Ci. Kakak perlu rajin Yo berbahasa. cinugo jang. Sing ngerti kan munyi, sing ngerti bahasa apa maksud sini? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oh. Di sekolah di sio sama. Meh. Di sio. Bahasa Murid Indonesia. paling dua ke jang. Di sio sama. Matematika ajit lu. Nah, ketecan. Yang cis percaya kau kurang man di sio paling dua kok tes kok. Nah. Jadi cang takon bahasa Bali apa bahasa Indonesia? Nah, Cang ketut. nyen. Iketut. Nah. Ciwayan. Nah, Yan. engken dut. Yan peninggalan. Mata dut. Meme. Anak murid paling dua ke. Kau nen maklepak. Guru nerang bos angso tuh kan guru. Yang ada murid cercang aja doang asuh. Kulas guru ngajin. Wah. Kene murid. Nah, kemenjang. Yan. Engken dut. Yan peninggalan. Mata dut. Dibuat gini. Yan cungu. Hidung dut. Meme. Yan kopeng. Telinga dut. Kumin. Yan peninggalan. Mata dut. Yan cungu. Hidung dut. Yan kopeng. Telinga dut. Oh, engken maksud sini. Ji ngomong jorok di pura. Jorok. Meja ada bahasa telingatut. Menteri badan ini ketut pun nih. Keseng orangnya ada gini ji nuntut. Nah, kanti cang dan cang. Ngen. Menengah dan cang. Nah, Ini sing bener wajib banyak nas Cina nih. Yan. engken ngah. Yan peninggalan. Mata ngah. Yan cungu. Hidung ngah. Yan kopeng. Telinga ngah. Jak telingatut telinganga banyak ban cai. Otak ini nih mulai jorok kan. Jorok ngen bukan jorok. Cai. Cang jorok. Aw. Apa badan tuh? Keken. Cai bener nih jorok. Cang ngomongnya. Yang saja jorok kopinya udah pengen kelu mau kata adan kan. Lenan ken kopeng dah kalau yang bohong dah kalau yang baik sakona. Si dua dia ngumpat di bar banyak jorok ngomongnya di sukut paku. Maka dari cang paling jorok kok ya kan? Nah. Yan tiang. Saya. Suge. Kaya. Celeng. Abi. Peragang ini. Tiang suge celeng. Saya kaya babi. Oh pas. Murid jangan asal Mulut ngomong harus dua, Kay. pas. Dua mulai cik. Jumin. Tiang. Saya Suge. kaya Celeng. babi. Tiang suge celeng. Saya kaya babi. Oh pas. Kengken gede kengken tuh cina. Mesti saya ngerti nih. Ulian dua kotak Cina betul. Jumin. Tiang. Saya Suge. kaya Celeng. babi. Tiang suge celeng. Saya kaya babi. Apa? Pas boy. Kan pas tuh. Yuneng. Pas boy kengken. Sing. Gue ngerti cang. Amun tuh orang kelihatan aja mengerti.
Kang orang kicer celeng. Para jangan menok kan sih ngerti ya. Nah, jani cai kerdas yang kok pangten gurune metes. Batu bahasa Indonesia bahasa Bali ini di mana? Oke, Gado nih. Selamat malam, Raja wengi, bapak-bapak dan ibu-ibu, haji-haji kali biang-biang. adik-adik semuanya, Alit-alit sarang sami. nenek-nenek yang saya cintai. Dadong-dadong sane temen Nah. biang. Engkena. Dayan Cina budaya luar biasa. Dadong-dadong nih demenin saya. Kengken no. Antiang dadong itu maru ale bangke be ngadeng dadong nih. Hayang bangke sing lakunan sih. Kawang yang dadong lah bisnis dealer ya. Dealer apa? Dealer mobil. Dealer mobilnya? Mio. Kengken. Pasing bisi gigi Ah. kan. Tinggal ngilut duen. Nakobaya kredit ke bapak udah kosong puter duen. Metik ada dong. Nah, itu bahasa Indonesia dua. Jadi bahasa Inggris kita kon. Bahasa apa? Bahasa Inggris. Di sing nama. Kengken. Selam jangan ulian kengken. Ulian kengken. Ulian meneng di kudun. Bos bome mulai sing itu mati bareng. Jack Des bahasa Inggris. Lalar. Yang belajar bahasa Inggris uli benda terkecil. Uli bener terkecil. Modelnya tawang cai. Kengken. Yang pisau kecil. Silek. Ulu dasar dua kengken angking ipakan. Yang tas kecil. Dompet. Yang kamar kecil. Duilek. Beben. Yang maling kecil. Copet. Yang sing man maulahan. Kepepet. Yang matatu bedek-bedek. Klet-klet. Apa ben omongan sih? Ada bahasa Inggris matatu bedek klet-klet. Mun ane jenek dari gede kon. Ane gede dari jenek. Mun tatu jenek-jenek gede-gede orangnya. Nanti sing bahasa Inggris aloh tuh. Jenet awang ji. Ada nih suka. Aduh. Nah, Yang piring bahasa Inggrisnya. plate, Yang siap. chicken, Yang pintu. door, Piring siap pintu. plate chicken door. Pas. Lo si hidup nih yang gini unduknya. Nasi jo cangpang makelo hidup. Saya sini ngaudo, cang modo mati. Udah ida cang modo mati. Ane ngotang boleh tuh. Adik gitu. Mati cang ngotang kan sengaja ngelokin. Yen sugih ngotang kan liur kayak gede boleh cang. Engken. Ulian kencing manis itu orang cimas. Iya kencing manis. Sai, Cang musuh kencing manis. mengencing apa ya? Kencing pahit. Ah, Kencing manis orang kicang. apa? Mau ganti kencing manis kencing baik. Lalar. Hah? Apin kita cang nak heran kencing. Aneh heran Mau apa? kecang dua kencing. Lagu hidup harus pang bisu. Biar bedek kanggo. Oh gitu. Do pesonyangan bisu boleh. Mau gendeng udah diingat. Ada bayu wewe-nya ngurukan tuh. Bah. Cang pengurung itu. Ngomong bungut nih mau plesotan. Sing ya bayu wewe, bayu kawe tuh naik ngomong. Oh, tuh cang urukan tuh. Potong cai udah kan. Kengken tuh. Gendingannya. Ah. Nyenawang buen pidan beli dadi supir kapal. Ditu beli liung ngalapipis matumpuk-tumpuk cara bukit. Na 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 na. Pangengkan menggendeng mesti gitu. Belum gendeng sih. So menggendeng sih belum bong. Di sinawang bayu kawe sih. Kengken. Bayu kawe kan sama bok nih. Dia sengkene yang kori kotesang si urugo bibeh nih. Bah, penguruk ajen cibin. Oh gitu. Sing kanggoan gitu. Sing kanggo tuh. Nah, ciptaan candidian. Oh nyiptaan lagu. Ya belum bok digianyar. Janganlah ciptaan itu. Ada ngomong Yan.
album ablum. Kengken recip. Encang menggending, idodane pang kedek ijo. Sing karo gendingannya tuh di ano nya lah gendingan. Ane kene tuh ngeling nak kembali. Kengken model. Di bisanya tiang mangipi yang umayanyu. Kengken no ya. Kengken. Anyo dumai. Ngeling nak kembali. Yang gendingan saya le. Kengken. Lihat burungku penuh dengan bulu, bertelur dua sejak dari dulu. Kadang-kadang layu, kadang-kadang kaku. Itu burungku ku bawa selalu. Tawanki judul gendingan jantung. Aing Kutilang. adik itu. Asal layu kutil kata. Gua jukut paku nggak bukan dengan kutilang. Nah, ji bisa mengeneng. Jang. Urencang deh. Nah, yang mau gendeng mau biasa. Joni akung nih. Ipidan. Bawa kena mencantum. Kadang-kadang Joni Agung ini ken gendengan sini. Yang gendengan itu datang jangan bisa kucet, jangan bisa mekejang gendeng. Jumacan jaga mira mekejang kata kucetnya gini. Ayo bahasanya. Kita. Abang. Ipidan zamane jukut Jepang. Bajang-bajang eliuna melajan ningkang. Lijani zamane jukut beleceng. Bajang-bajang hemat lano sing mekancing. Jero mangku depan Jero mangku. Ken Sing jero mangku. nyen Mantap dong dua kucet dua. Jero mangku je mati. nyen tuh Dewa ratu. diurak tuh malah jero mangku dong canunnya dunin liwat di jukut paku ada jero mangku ngajanan di umane Kengken. jero mangku engken ulung mengeradukan jero mangku dong gua ulian cang ulung dane Ulian bungut ini udah boleh tuh. diurak tuh Ipidan zamane jukut Jepang. bajang-bajang eliunan mekepang. Janjani zamane jukut belecing. Bajang-bajang meripunding. Dewa ratu depan supaya kita laksanane noten zaman ane penting lu sing mau yutan mari bong rebut kamu Jagonya banci. Jangan kalau lu Bandung apa di? Dunan cuma apa hafalnya Amin. pasti tongo setengah Silur. Dewa ratu depan supaya kita laksanane noten zaman ane penting tu sing mau yutan mari bong Dewa ratu depan supaya sol do sol ming nah Dewa ratu depan supaya kita laksanane noten zaman ane penting tu sing mau yutan abang tu sing penyajak mau kejang pas dua gendengan asal beuyut di keluarga benyah rumah sanggah medum tebu medum uyut di rumah abo ke desa benyah desun benyah asal uyut asal bersatu gini cara dini dijukut paku jukut paku ulian persatuan ini bu tawang ki jukut paku awang makanan sing mengandung organik ada yang segar-segar nak ini jukut paku duen Jukut paku. jangan jukut paku biar saya ada be asal ada jukut paku jangan sih muntah kan jangan biar lengis
Jangan bajak. Jangan uyah lengis gitu ketul-ketulan wis siap gitu menguci. Jadi gendeng baru. Gendeng Medan. Seci Medan. Nah. Medan saling gelut, saling kedengin. Diman. Medan saling gelut, saling kedengin. Diman. Cirnang tonang, 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 cirnang tonang. Tut. Medan saling gelut, saling tumpukin. Angke. Medan saling gelut, saling tumpukin. Angke. Ada yang belur gedok kicang. Gedok aja koran. Yang dengeng sing tadi toleh di mata cik. Nado ngedok ngomong nah. Cemet bungut sini. Engken. Uli bungut kan bukan nyarang. Nah kita ngapain bungut sini? Nengangan. Persis saruk dingang bungut sini persis saruk kloset. Saruk kloset. Jelek kloset. Jelek. Wah, si malu lu mau lengah. Sing ada lungan kin kloset. Kloset paling lu. Ijane lung kloset. Satu menampung kotoran. Pasti ngena kotoran jelek-jelek. Begitu? Yang ada kloset dibeli Banjar. Redon PKK-nya nyampat. Gengen. Ada PKK-nya paling jaga ke WC. Jangan tengah hoyang. Jangan di kloset. Nanti Masana lihat toklek. Klosetnya kini berpikir nyanyi teken nih. Begitu toklek. Engkau kuri nih. Blak. Rasa kisah ke tengah. Yang bertene ngoyong. Klosetnya. Ngoyong itu. Kas kakak serat. Tuh orang jelek klosetnya. Sejelek-jeleknya pasti ada lungnya. Selung-lungnya pasti ada jeleknya. Ramadan ruwo binedo. Terus yang cai nyatuang tuh. Hangwa kitan bungut sini. Sanggah pedidinya noreng aja bang. Ngoreng makti nih. Terus yang nabajang tuh. Iyan pas itu dana caro jani sandini. Tuh tetunan. Banjar. Aduh lingsir. Aduh kloset itu. Nenek di dadong nih makanya ngencah. Aduh kang ngencah tuh. Ijo sini. Saya sandal tegah sama batu tijak teklek. Kaplek. Rio teblek saya panas dong. Bungut klosetnya mau pras-presan. Butawang nak tuh nak unsur kemu aja. Kan kecelabay aja nak. Sing mulung sing dipetin. Cai dari seniman, ci dari artis, super terkenal. Ben ngomong ci sing nawang situasi kondisi. Maksudnya? Di ajang itu dane di Jaban Buron ci ngomong. Medan saling kedeng saling gelut, angkuk orang cai. Neng toleh bok ci nih. Kengken oleh Cang oleh bok cine marah nocang. Bok cang oleh kengken oleh. Suluen di pancine kapak-kapak. Oh suluen. Oh kengken. Ci awak subuh tuwo. Ngomong melang plajen bener. Sakala ada ngomong swasmita nimitanto nemo pati swasmita nimitanto nemo duko swasmita nimitanto nemo mitro. Awang ci artinya. Woi, mau anu tuh mau santian dong. Setuti gitu. Ya noren setutin bungut kini ngomong aluan ke pura kurang cina ijak emak mek setuti gitu. Lu mau nawang tengok-tengok orang setutin bungut kini. Menengken. Si otak kini mulu ngeres. Masak di kene diajang itu dane orang angkuk ci mulu cara cicing cara ubuan ci tawang. Iya. Cai. Jangan cara cicing. Engken tuh. Tawang ci cicing nih. Engken. Cicing itu gelem buang. Buang cicing. Nah, buang ya.
jang metakon kan Jai. Kengen. Nyen ngai cicing. Hidup bertaruh. Jai ngai. Hidup bertaruh. Berarti hidup bertaruh ngai buang. Buang buang dia ini buang-buang. Ngomong ci bertaruh orang ci buang. Cicing kenaan Jai cicing. Yang cicingnya buangnya jak menusuknya terjadi len. Cai saya ngerti. Iya nih manusia ngelah Dwi Permano, iya nih ubuan nih cicing ngelah Dwi Permano. Oh, ibuan Dwi Permano. Ane madan Dwi Permano. Sabdo kelawan yang Bayu. Iya Dwi Permano pangtawang ci, sabdo Bayu hidup. Oh, berarti lebih aneh menusuk. Nah, hidup lah. Cicingnya sih yang lain. Aduh kengen. Dong sing naik hidup orang cicing. Buang orang. Buang. Yang cang sing orang cang buang. Buang cicing ngerti ban. Cing orang sing buang deh lu. Stop ya. Cing orang sing buang. Yang sing buang cicingnya mudiang di margo-margon tarik tambang. So ngalih bunga lu nah. Cicing ngalih bunga lu. Apa ke rumahnya? Yang kata cicing itu tangkap kan di bumi apa nu prosesnya? Kengken ngomong cicingnya jangan ngomong di bumi. Ngerti? Ngomong. Jadi cara kena cina cara beburon. Yang kena cai. Ken beburon kan manusia yang kena mencai. Cicing orang dibuang. Mana yang cara cai? Cicing itu ngerti bahan buang. Muncul ke sana, baru buang. Yang musuh tercai len. Kengen. Saya ada waktu. Asal mengenap, putih dek. Badang mata juga. Orang dibuang cicing. Nu buangan cai ke cicing. Jelek kan manusia. Jelek. Ya serahkan cicing aja manusia kan serahkan cicing. Ada cibanding orang serahkan? Ibit pangtawang cini. Cang mangang siap. Kodalan ya di pura dalam. Bolebeng bersiap kan suam cuma cang. Kekalian cang nyemak wadah jang di samping pemanggang. Sepanan cang nyemak wadah lek-lek amakan cicing. Sing serahkan cicing. Itu janji. Beten janji. Si buang ngelah lebihan kena ibu buron beten sing jang maman. Asal lo beten cicing ngelah siap lah. Mamane. Man, yang serakah satu cicingnya. Cing jang bersiap di lengatane. Teko cicing ini majan. Baik. Menek kerjaan itu mana serakah. Cicing nyemak jan. Man, beten tidak boleh ngejang gitu. Sing ngaji utur nanang gini. Kengen. Ning do negaken galang busul jite to. Masa nang galang busul jite. Oh. Tek itu aden dong jangan dalam beden. Pang sing ngamaken cicing gitu. Berarti jelekan manusia. Jelekan nulu cicing. Wah. Jangan minta pang di uburon cang. Nadi apa? Uburon nyen. Cai. Di bebek. Adi bebek. Bahasa ngerti ji. Kengen. Bebek utang daso mau ini ukut cang nen. Ini mare yang mau cengeras kan otakin. Kayang numites numadin si ben bidan kena hanci. Pangci dadi bebek. Belum dadi manusia. Bahasa sih lo musuh. Sing ngerti. Sing tahu naji sastra sih. Apa tuh? Itu dadi wong puh kagum akan orang ngambek. Apaan pramodu lapot si kang dadi manusia. Ya diastun centalu duwioni. Tawang artinya. Kamu jadi manusia besarkanlah jiwamu. Karena sungguh sulit menjelma menjadi manusia. Sekalipun hina. Harus bersyukur kepada Sang Hyang Widi buat kino mati dari manusia jadi bebek jadi bocok pocol sakal madan manusia manu madan agama sesanan ci manusia pada berbagai ini nak kemarin tuh kamu syuting jangan sing gitu tulis man aneh ngirit tulis apa aneh ngirit buat cicing beli pulsa ya sing beli baju sing ijanya kenane kulas ya kulas sing ramang apa? Raga dari rumah mau kejam kan ramang? Oh, contohnya le cang. Oke, orang gini manu mah sing. Pang bergaul dari gunung malu bisa kok. Cuman yang nepuk kenci kengaya ke juga paku. Engken. Saput oleng. Ada parakan soalnya. Aman selam. Sepatu poleng. Yan sepatu poleng yan. Engken. Dong angon stocking selam. Ken stocking. Menapa tuh? Sing loci
kulit baes nih. Ngetel pengucini ngomong. Pamerak ada yang setoking selem dong. Yan ci bang waduh gelek bisa go. Mereka memantat ci. Baes orang masih toking. Ulang-ulang tadi. Sing ngangon nyarwang pungut ini ke bil-bil lo. Jangan bibil. Ibi cang cuma ci sing ada alih cang. Di puan alih cang sing ada. Nih, Sai, kemudian cang aleh. ci nyile pipes cang. Uliang pasang. Cang nyile cang. Ah, Gue nyile undiang. Wah, ci sing sai sing ngerti. Woco ci melajarin tado yang gini. Gue nyile undiang. Kene undo ke. Sai nyile pes kencang. Hah? Jani uliang pes cange. Cang nyile apa kan? Nyile. Lu nyile undiang pas. Ada orang nyile undiang ke sing nyile ada nih. Cang mengerti kan mau Yang ini. ini di pena gebes. Si nyile kencang. Bebang cang nyile. Jani cang sing lapi pes kan uliang nih pes cange. Wah, sing ada gitu. Sing aduk-aduk kan yo. Ya nama Gideang baru undiang. Oh modal sama kidiang uliang. Yang nyile marang uliang. Sing ada. Sing nyile undiang sing nyile ada nih. Mengkengen. Yang Gideang baru undiang. Adik keto adik. Pama cing lawar. Ah, Cang sing. nah. Bagi di lawar cang. Ah, Benbuan cang lawar. Di sing di badan lawar. Ah. Cang kalau mau Gideang. terus sing uliang adane. Ngitih adane to. Wah, sing undang. Wah, nyamuk brengsek ini. Uliang adane. Nyen irago lengah apa iyon? Nyile pes, ya nak nyile uliang. Kedek pasang, nyak sing uliang aja kasar nengok kan cepok. Asal mau di kampung aja kau. Kebus. Len ake kamblong ci denyen. Hah? Dolar, Tadi kan kamblong ini. jangan atuh medang. Doler bagus. Asal misi bagus hilang kadang pasang. Ideal, Saya udah bilang mau belanja, nggak? beli odol, ada beli sabun, Oh nggak jadi, bangla pes 200, nggak? sabunnya ken, odolnya ken. Oh niki tu, toko dewa niki nidang numas odol, nak mau tutup, Mau tutup, nggak? ani dia cai beli. Toko bangunan, Ya, men, dir, liang gelas sikap, liang gelas lem kena dengan ah, bener? siap, odol, sabun. Bukan dan. Ada nidang numas tapi bakal ke toko bangunan nidang. Bong dia beli, Bong, 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 pes laken, tapi pes laken. dinadu, Ah, konsilio, ya. dolar. Kemudian dolar bagi lepes lah. Ada, aku tak ngerti nih. Dalam dia nyaman di tiang dolar, pesado yang pesilang dia yo. Wih, ajak lemah lengah dolar. Terus yang mulia pes sini. Bukan dan, Ah, men, boleh ya? biarlah, Boleh. Ada masai dolar. Kan muluk-muluk tim. Pes lah kan? Wes gelakan. Wes gelakan kan? Wes gelakan. Gelasnya kan uang wes. Ar, Ya, saya ada nilai pes ya dolar. beneran. Wes ngabukan dolar terlang lah. Belakang sing nama. Iya lah. Lar, lah. Jangan lain dolar atuh urusan.
Wis gelah apa kedolen? Gelas yang nawang. Lar. Pesang. Ane silih ci pesange. Jangan nyileh. Ah, Sing mulia ini. aduh dan redin. Jadi apa nake pesang? Ya nak nyileh dan mulia. Engken munyin lah. Engken raos lah kan cai. Nggih. Muluk keginan dolar wa montong muluk-muluk timpal kan. Dipun. Betul. Mengayun dokter dewa. Yen sing jeung Danopati ya Bang kami. Wah, cok. Pangtang kadang kuman. Kadung kuman ya kene. Niki ngau diangkat silih tokor dewa dalam. Yen nya banyak lah kejang-kejang. Tokor dewa keni opatan. Lek ating lah. Nggih. Lar. Yen kene tingkah penglaksanaan kene. Rasa pocol cai memarang kapan belauling kuni. Cutat kene. Boleh pelaksanaan kene. Danopati Bangla kene. Pengsenglah milon-milon kapan panjak lah melena. Danopati rapi. Yang mati ampun. Jak cutat mati saja nih. Yang mati ji. Sudah mati ji. Cai. Nggih mati ampun. Manjing sayang kini sakti menemang. Andos. Jak matiang. Nyen mandi kene do, ha? Nyen. Pataro niki pataro. Ini ya. Tata raos. Udah matiang. Matur sisip jangan ke pataro. Engene. Cai matur kenlah, cai matur kenlah. Angkon limo dan cai matur sangon canang, ha? Mulu keto ajeno, ha? Kau niki Nggak canang. Persisnya sampun datang bertaruh ngeraos mungkin Sampun, Bu. ampun ngeraos sampun api Sing si sari. Hah? dan Kengken apa ketunas? Sing jangan sari, ha? Apa? Wah, sari sampun aku udah mesti sari. Long tali Eh. pun api niki Kene banyak kesuget telung tali mesti sari. mangken pun bertaruh ngeraosan sesari Saya ngerti sugihan ulian nyen. Nggih. Saya ulian pisan bertaruh. Nggih, Pak. Yen badol di jubah aturang ke pura. Bang ada kau menen pura ngerti. Nggih. Os telung tali mesti sari. mangken Jangan nang telung atas kudu. Lagi pangerti den urin. atos ini atos Lang ulas las. Ngale bertaruh emang berangkat nih. menang Kelas sempane titik kelas sempane. Udah Matur mesti. sisip sampun 300 Telung atas mesti. ampun ngamu telung tali Haji Bang Dong tadi. Gitu ledang bertaruh Pak Sobat. Zaman jani nak makajang takutkan bertaruh. cang curiga kenji Oh nggih. bertaruh apa matok sesari 300 yang bertaruh tuh kadang pas bolong kan bu Benar itu nak agung nak suge benar muntuk Oh, gitu. Ya mun nak lacur biar wis bolong sing engken. Oh. Bertaruh kan mengerti ya. iki man 300 jane sing dom nae Sudah apa sih? Berarti bertaruh sih. apa sing jadi bertaruh jangan kene apa dan barang mendukung si jadi bertaruh ini kan dom nae
Kan lo ngambil ketapak lagi ben 300. Oh iya, Mang. Demut. Nah, dem. Nah, 100 sih. Terus 100 sih, Mang. Jang lu bareng yo ngajak 100 tuh. yang udah ki. Yo nantak bos. Bah, jangan lebih dia ngomong. Bah. 100 sih, Mak. Bana yang seket. Nah, dah. Yang 1 luang sen. Nah, ada kamu yang satu. Kamu lihat, Kamu. Nih. Makasih. 100 Kamu begitu. termasuk narian. Cibian lagi. Gila limun. Lah. Wah, kene dayan cina. Mau taruh ngojo obat kabeh yang ngojo kali. Masih ada. Adi satalan. Ben 100 jo. Iki. Iki bensiu. Kemasan mabuk mele bos. Oh, ini jangan mutang 200 kendulin. Wah, iki jinak. Oh, wis dene udah jam. 200. Oh, 200. Ampun udah utang iki, Jang. Terus utang asin. Niki wae polos to lah. Harus gitu sabung lah. Yang tadi awak tadi parah kan, bang tadi contoh kapan banyak am kejang. Nggih, kenten. Yang ngelah utang inget ang maya. Nggih, jangan pun ordu. Oh, jinap. Oh, niki utang Jang ke dolar uliang maket Cina coker katon malih 200. Ah, kan damai tadi. Oh, lunas. Yen kok kene barang lakonya kan lega kayak yang lakon. Si ratu nu menang masih. Nggih, makin api pacang anu. Tapi bener. Lap ya. Enten api. Jang. Neseng belen apa namanya? Belen. Orang lah cai mau belanja oleh Belen lumas sikat odol niki ampun Cina 200. Sap. Enak kan tak kepe. Sap lah. Kalau berdeka kan lapis pasang sapin. Makan yang ngalah Cina pisako Jang tiang bang dolar bang enten. Lah, ya. Sarin canang lagi lah. Oke. Sarin canang ni maro. Gimun. Mangken numun. Cokor dewa kudu naging saring canang. Lu ngadut. Oh, lu ngadut bener kan? Lu ngadut ngengken. Gede kan lu ngadut. Lu ngadut. Lu ngadut. Marang. Aduh lu lenggam. Niki saring canang. So dhuwur lu ngadut kan pas. Sap. Nah, wedan mangke medal cokor dewa napi wedan. Ben sapen nih. Gelak kalau ngalih kuranan lah. Kuranan. Oh. Sayang jani kelas kelas kuranan lah. Dadong luang tuh. Sing nak didadong-dadong. Kan lu cokor dewa. Ijo ora. Sekonen kelah luas. Nggih. Tuh pengsing hati ngeleng. Oh, nggih arep lu cokor dewa. Nah. Nggih. Saya menang dari hari. Lah kepuri malu, inyak yang sebuah kelaman ngeraos kajai hati, lan berjalan. Oh iya, terus. Doya ada ngelanya. Demo lengah. Lunas utang ki. Utang lo ngadep. Aduh.
kita ada sapatang dari panggung mari. Sae. Ngoyong naik. Manis kenyang. Cara lebih suet, hah? Cara lebih suet layanan plak. Berapa orang, Cek? Dia bisa kan, paling kan bisa kedam lu. Aduh, Amunnya cegeng nih. Ngepoe kenyang manis. Wah. Ijeng alih kena cegeng nih. Yang Aryam cara jani potongnya cara ABG deh. Apa? ABG. Apa nama BG? ABG. Tong ning ABG. Apa tuh ABG? Atas bawah gede. Oh, atas bawah gede. Melengah sih. Amun tuh rampingnya atas. Tan. Orang-orang ABG plus gak? Enggak please deh. Tan ABG kata seksi. Seksi? Nggih. Seksi apa tuh? Seksi konsumsi. Seksi perlengkapan. Medal hidup, batu bergending gimana? Oke tuh. Oh, kan ngelah gendingan apa? Oh, pang ledang kayu itu. Gitu aja lah. Medang lah hibur. Saya petau. Tenang, Cai. Petok kan. Dijotong. Ya, juga pak kau tau. Juga petok. Ayolah, tarik. Cuman balik ketemu adik. Jani beli megagapan salah bali. Pina ketresnan beli. Manis sempat abang adi ngerasa yang kedonya nadi bukti tresnan beli. Oh, yang ada yang kirim tunangannya kita cerita. Boy, Cek. Apa cek? Hah? anu tes satu. Kedua ada nanti sama nai cek. Kok saya ngerti cek. Malang nih. Musik. Cangkem malang nih. Let's go. Tuk, jazz, tuk. Gigi sang kata-kata bahas kabeh nyep. Kabeh apuas. Oke. Let's go. Bangklu pampat beli nanyen tiang. Malati. Tukang kentuk. Genggen. Ken. Aduh yang entuk ya. Joken ake. Entuk. Nah, Ian kita ngeras tuh jangan cara ulet di jantung. Untuk biasa kelentuk. Buat selesai orang tukang gambar. nah. Ya bapak kau nyanyi. Bapak kau nyanyi terus. Hah? Kati sebelah kati muruk. Saya bisa kati. Dok. Oh, Jak bener kan bangun kelentuk, jak kelentuk ya kita. Pangkain mau perlu. Ayo musik. Ulang. One more. Bang lu pampat beli nanyen tiang. Malah tiang Menampe sang tresnanani. gaden nadu sing Mari cicipin, aduh jane rasane. Jane dia Sanggup ngayain beli. merang Saudara yang beli madu. tiang tu sing kan megadi uli dini. Allah taken bayaran Subire tiang Subuh jana apa telu. kedonyan Bali.
janda ping 3. Oh. Rumah setan ngale guru wayan, guru nyoman, guru ketut. Hoye guru wayan, guru nyoman, guru ketut. Hoye Kerasakti. Waduh. Panca panci. Nek asana stres kene jangan ngomong. Untung ada si nampetan cukup baku. Kita ke Bangli ngangsir di rumah sakit jiwa. Jangan salah ya, biar itu jelek-jelek gini. Please dah. Aduh, begitu. Ait. Weh, angkon gelang. Gelang. Mas. Mas. Ini kalung. Kalung. Mas. Jang, Mas. Nah sugih ngono ketu. Benar sebok si Mas. Weh. Ceng kepala. Ceng yo nas. Kenapa? Duakung ne duakung. Sing nas. Kenapa? Pangalus tengek. Prabu. Nge kentan. Sang Prabu. Dan mesti sang. Prabu. Itu yang ini sang, yang diu sang dadap, sang kandik kan kita mengelandu kan. Niki be rambutnya kenteng ya. Kepang 2. Aduh, ya radahan hijau, ya radahan romentan tuh. Romentan. Nah, mereka tuh. Oh, niki mau lihat nih Mas. Mas. Siram dua. Iya. Aduh, dua ini Mas onyangan. Oh, ini Mas onyangan. Nih apa tegar nih? Woi. Cai sing ngerti nih. Ya. Niki tiang tuling kemanjang. Woi, si diajang dadane panjang. Nyene, lu dua geng istri. Patutnya cai ngemikan itu. Masak cai ngemak diajang dadane diom naliung ini kenen akeh cuma. Oh, sen tadi. Weh. Dan di tiang nang ngoren. Oh, ngoren di tiang. Seng tadi. Sing dadi pang sing kadung tuman. Ben mani-mani sing dadi keto. Ben mandi sing. Yang iringan Bimpuan sing. Sing dadi keto. Sing dadi nyemak-nyemak kene. Oh. Weh. Di tiang nang ngoren. Ya cai batune ngemikan dulu aku. Oh. Nih. Ben mani-mani do nyemak-nyemak keto nek. Nih cuma. Jaga amal ya, Rama. Kudian deh, kudian. Oh, nyajang celar. Kekir ras lah marah kecai. Melang aten kelai. Ampun, melang. Kudian deh, wo. Apa anda wo amal? Apa? Apa tuh mau? Dia aja macet lah. Dia sama macet. Wah. Kenapa macet? Kalau cuma ridang, nyonyone tuh. Wah, niki oh, hari toko rewet tak ngerti. Sudah di dia. Dok, yang orang sih saya ngerti. Kawan ini babajang yang cek mabli, Kan cek dewa. Makin. Niki amatur. Ya niki aku jet. Oh, niki jet. Ya niki aku nyonya. Wah, pensatak gimana mak? Dewa bisa lengah. Kemudian tawang para kita banyak mah nyonyoy. Nah, ngoren. Beli ngoren, pasang dolar nakal ya. Ngoren. barangnya mak itu. Saya kan beli ngemang contoh. Demak itu udah sindadi serem den. Ini nyonyon diaman nih. Nyonyon jangan sih ada nyemak nyemak. Tang nyonyon jauh pelintir mah ada cang sing ngel. Tang nyemak dulu kan bangun. Pados si Caraji, ya nawani jangan Allah nawanci melayana. Tapi ini melayanan. Ya Allah lebih menonjol. Ya nawani. Ya nawani lebih anu nonjol. Ati, sang aja ke dewa. Enten. Ampura
kurang parak-parak beli dolar keluar dolar. Dewa kan sepenuhnya. Mulo ngadoh nih kali punika. Ya lengan-lengoan ya. Adi, Ya. gumanten beli kot ngeraos kapan ragan dewa nih. Mana beli? Untuk napi niki. Dino jani beli kalau ninggal ragan dewa nih. Belah-belahan dewa diburi. Beli kalau ngajak dolar keluar dolar. Kalau ngeruhan lo, bang sidon nampengan kukur. Ide rake pacaran rabi kita kalau dados sang nadu-nadu Bang Wendan dados nyandingin dong. Aduh, Bang sing dewa sebat. kan dados. Ya. Bang sing kalian lah sebat. Cai maru bercandaan cai naga. Gani gendeng bang aden lah. Ben mengendeng nih. Gendeng bang. Bang gendeng kalau benko. Pisan nggih. Wah, konser nih. Ya gendeng. Makalet kamu laman berjodoh pasti ketemu cepok adite ada kapok ketemu pino banggendong kang derpadine adi pengkang jalan adine Kita pasal Cim. Nggih. Hah? Nggih. Kita pasal Cim. Nggih. Ketemu cepok beli begitu dini didu beli mengadang jadi yang ngambul beli pasti makan beli dengan ngali barang bangkok Yen ntar kodobong di batu angaranya kaki kantara di dadong nema putu Yen ntar kodobong di batu angaranya kaki kantara di dadong nema putu Nyet nyara godobong waduh. Arisa ngeroyan Arisa Kita jerowayan lu mah kita. ambil angka pulas magendeng ini Cai mengendeng deket gitu no. nah makin ampun ibu ditiangan bunga cokoro ngiring makin Sekar beli kang ale kurana no. Jani berbeli keluas. Ali yang senali. Wah. Ali yang besar. Menang demun dewo, beli ne dua orang demun yang sebuah beli boleh, dewo orang beli. Patut suka di bawah situ irako. Bubuk sebajang kene. Beli ke dewo. Ngeri kita beli marga na. Dolar. ya Dolar beli lah bena. beles Beli ini lah. Lah tiang. ngiring bu manu bisa Mana lah? lega Lelah dari nak bajang. Rakat. Sing ale bunga dipon. Sing dipon ale bunga. Sing tak, hah? Sing dadi mai, sing dadi kemu, sing lah gairah hidup dari nak bajang kewah hidupnya. Aduh, ini masalahnya. Yen pengelawan adi, padahal agak tuaan tapi belum. Yen sonyakan orang ini mesaiban, kat sing saiban. Kini be, tonyan pangkungnya menek mekeja. Me jelek ngasih muka dini tonyan pangkung. Yang manusia nih. Manusia Ah. bisa ngomong. Bisa. Aduh, maret nak tekan. Pengen. Bagus. Maret awang bagus. Aduh, yen doleh uli dori mulai ganteng. Ya. Mulu ganteng mani yang jenik. Gayanya sudah oke, gantengnya sudah oke, tapi sayang jenengnya cara toki. Wah, sombong cara tuki yang memang reket nasa sing keles-keles.
Wih, ini mari bajang seksi. Bajang seksi masa kini gaul gayane. Ya naliang di kene di apa dan di bintang filmnya Caru Manohara. Wih, Ini Manohara tiang pangeran Pantan. Kengen, yang tolet yang goban ragan ini mi. kengen, Sajan. saja nih. Belangkolis. Bulan kulis ya. Pasti duak megendeng. Sing dawang apa nyanyi. Uli Jakarta, kudu kadang produser kan kene kan ngerekam ya. Ngangon penyanyi? Aing, Ngangon apa? angon penyanyian. Ais, Wah. Woi, kengen. kengken nih kengken. Ayo, yang lagi. Ayo, nyanyi cuk. Do ayo, tiang lagi ke pari koso tawang mo. Lagi do. Kengen. Aku ini cek melaim. Nyen melaib. Ya, Co. mari cek kata casing dot. Tiang lagi ke pari koso mo. Naga ke pari kusem. Dua bener. Nyana ke pari kusem. Do lagi. Ini mau beler nenek nane. Oh, potongan nani nih. Saja naga pari kusem. Nih, Cai, saya ngerti ya. saya ngerti kengken. Langsung perkosaan sih oyongnya banyak. Mengengkam melaim. Oh, yang naga pari kusem ngoyong. Oyongnya langsung perkosaan. Oh, kedu. Oh, udah nadine udah. Benar. Masa naga perkosaan Jangan apa? awas. Hah? Belum. Belum geng. Oh iya, saya ngerti. Menambah satu permasalahan bikin otak ruwet. Dua. Belum gak di anak lu? Tadi tiang orang mau belum. Belum. Yang coba nage pari kusem. Wah, kena diserang bane pari kusem. Mo, tadi kedo mo. Tiang sengnya buka kedo mo. Pangseng ribet otaknya nuang pangseng ribet. Tiang seng bani mo. Sing wani. Ngenten? Mo, kancrek tiang hilang mo. Dijaya deh mo mar. Kancrek? Ada sangkanin kedropon tiang mulai hilang kancrek tiang ini mo. Dijat tuh? Apa hilang? Tapi hilang. Aku hilang. Orang lagi. Apa hilang? Tak kau yang menek. Kancrek tiang hilang. Kancik hilang. Kancrik. Hah? Kancrik. Kancrik. Kakak kancrik. Kancrik. Hilang? Iya hilang. Lalen. Apa kacang besar? Aku hilang aja deh. Apa sih hilang kancrek? Wah, apa kacang besar hilang? Wah, belum. Benih. Hilang. Undang hilang kata. Jero anak lanang bagus genyek. Lalar. Si orang bagus gencek. Apa pewayangan cine? Arjuna Wiwaha. Arjuna Wiwaha udah kekawin. Weh. Adi bingung otaknya. Mau badeng baton matanya. Mimi, kene goban jelemane. Jelek buka lek-lek. Jeneng sini jelek orang bagus. Nyen jelek. Ada adi jelek kau beli mulu jalan mau jelek. Dia jelek sama adi. Adi aja udah suai. Apa yang jelek woi jakulas? Jadi kini caranya neken jelek tekepin. Ada apa? Yang bertekap apa? Sing tepuk. Kacang panjang, kacang dawa, jagung matunu rasane nyanglu. Coba tawangi bane dua. Kasih ano ngale nak lo. Betawangi bane dua ngelek-lek nyekseng kali nak lo nuah. Bertawang ibu bodoh kali nak lu cubangan ibu. Adon sente, adon. Jalabing kabadan diu. Nago kene, nago kene. Bumi tinggal aja diu.
Sing kena pengurusan lingah kawal bumine. Nah, terserah, Bu. Kan sriki mau lagi. Nah, terserah bagus. Boy! Bagus. Bah, tole. Ngenong pakaian den sing ngidang nih. Tole. Boy! Kapan selam sapot poleng sepatu kotak. Ngangon kaos selam. $1 bang apa bicaranya? Matching. Dia kalau beran jelek kancangnya. Porencang. Si mangkang ayah dini kejukut aku boreng ada bahas cekong kan bahasa aduh pasti. Sing den sing orang mestokin film yo senawang. Cek ngortok itu. Sing Jero anak lanang bagus genye Lu dasar lu. Titiang wanta widya dari ken sulase aran titiang Rajo Palo. Parah titiang tru no lara. Nabi wendan pikayunan mekaronan sareng titiang. Napi wenten ngamel busananti tiange Sayun wang engke. titiangnya dia mengentosit antuk emas mirah lan perak Tiang sing dot ken mas ken perak ken bis sing dot. Wis tiang mau duduk di bank. Mas kalian melalui bank mulut tiang. Mengkacakan mas yang dagang bakso. Bakso, Mas. menapi sane arsam Yang raga nganten jak saya. Kerulian dia kancing kirene. aduh yang sapunika sedang becek kepisan mbok nang jengakin mbok aduh tuh men jani tiang nepukin aduh yang diamonene teh bagus nakit tuh mbok bagus aja Nambah makan aja, nambah. mbok yang disubanit lek tekang tiang nanti ngalen kenyamne manis adagne nyempake aduh diketone to dikenyamne aduh manis aja Kenyamnya mapak tulang bungotnya no. Ada melesot bungotnya. jero Iya. tiang misadir pakan lagi Iya. nyen adan raga Tiang modan sik $1 men. nyen adan raga nih Dolar ada. wih dolar Ini dolar kadang coba bangke. ada tawang mbok Ini dolar nggak orang bebangke kencing manis kok di dalam ini. Sing gua mau ganti kencing nih. Kencing apa? Kencing pahit kan. Kencing pahit. Ada bisa pahit. Sang sinawang. Balain nak pengawang. Nah, Ben bisi butawang pahit, nanti bisa pahit. nganten. Kesayangnya aku nih nganten. beli dolar bagus sayang Aku sayang orang. tiang dengan teken beli
jeranak istri yang kesel keragun itu. Beli dadi beli ngeling beli. Ingat ke ukuran tiangnya. Ingat kan? Ini mercapada saya mangkuran dari jadi mang. Ini paling cacing jangan di tengah. Beli dolar. Ya. Dah beli sebat na beli na. Ni sebuah madan ruo pinedo. Jeli melah sing dadi bakal palasa. Adi. Yani saya kene adi melampuan gati mara ada raja pala jak ken pulase. Bener ken sulase. Mun sadaan yani bajak nganten kengke kang adakan perjanjian. Iya saja itu. Adi lengah. Adi lengah gati lah nih. Kene nak yang ngomong. Kene perjanjian nih. Oh, makin wenten. Penunasti yang beli. Saja pesan beli. Menapa ide kene? Di subane tiang isinin kena beli nih. Utane kene Adi. Ada nih ide tiang beli. Ane ado ide dong ide sing ado. Tiang sing jeung ide hani sing ada nih ada bakal ide tiang. Menapa tuh? Nih ide tiang di subane ngelapi anak kadiri. Tiang mau pamit kapinin beli. Apa sih? Saya nggak diulang. Udah hampang nih. Lang-lang rado kan? Nak kedo kone muli tiang apaan tiang video dari. Saya jadi ngelapi anak kadiri. Mama pamit kerja. Balik raja pala. Kengke Nadi. Di subane wenten putra adiri beli. Di tiang mepamit reng angan beli. Di tiang jaga ngerereh karya beli. Mi, Tuh sampun tiang. dari kali gae. Kok jadi dari sing lampukan pun nih. Weh, kene gumene ijo kali gae dari. Ijo. Balik raja pala. Di tiang jaga ngerereh karya iri ke beli. Ijo. Areng padang galak. Kenapa cuma kemuri? Di tiang jaga merseh-mersehin kenal pot beli. Pian gitu dari bingkel adi. Nah, ya rabsek. Bisa aja beli bakal gitu. Adio, nih gua kasih gini. Aduh, suk semua pesan tiang. Demen saja kena. Tuh Mimi tuh. Mimi nih. Memene kengke maksudnya. Woi, cang sing nama masuk deh. Kayaknya masuk gini kayaknya. Dong belar gati nani nyai-nyai segel mulane mare. Ngomong matanya jonge. Mok nih mok. Mok nih. Oh. Mare ngerti. Di dolar. Kewala kene nyenam beli. Kene. Bener deh. Nah, kemunang nih kan. Kaya deh nani. Bawa gas pajang paling nani kali ate kepleleng. Ini lebih beler nih bekati ngelaki nih. Di dolar. Beler kati mok ya. Nak muluk itu kegaduhan mok tiang itu wala nak belah kena. Mana apa gitu? Kewala kene nyen beli dolar. Jati ini teh tiang. Uling malu subuh udah kadang puluk anak wani tiang. Oh. Udah kadang ada nang lebih ke ping 5. Lain ada ngelemesin. Lain ada ngelemes. Men kengken cerita kengken. Nah kene di subane tiang lemes ini kesini anak kemuan itu. Oh. Nyak lantas tiang apa tiang demen tapi nak kemuan itu. Nah di subane tiang menyakin tiang menjanji lakar nganten aja anak kemuan itu. Nah di subane tiang lakar nganten. Dia nak nganten terus nggak bakal pengamun. Ya aja apa ngelaju mabo was kengken mulu gitu mulu. Kau mah meten lantas tiang ngalih pengamun. Oh begitu nak mau hijau. Kalau ukuran tiang orang ngantos di sisi gitu. Begitu hijau yo. Di subane tiang apa pengamun geran tiang apa. Kita kegenap kawan aja kan tiang ini. Hilang tangannya lain dia. Melain. Berarti Kai bener tiang kape. berarti kok mani sing bertanggung jawab tau. Tuh sebuah Yang penting tanggung jawab. Ngelah apa ngelah? Oh, nelah. Orang ya bapak. Betul. Oh, ini maru mandu cagar kena. Tagar kudiang. Cagar nganti yang sertifikat, nganti yang munak-munak kena. Nah, saya kene bakal gen. Baca nih kayak begitu Beli kayak. sing yang uluk-uluk tiang cara. Sing. Sekan gitu. Kan. Dan sekan bunga gitu. Sanksi bayu nih. Tiang nanti sanksi. Baca nih kayak maksudnya. Jadi tiang pang sekan beli terus no kapenin tiang. Jadi tiang pang seng beli ngalen tiang yang bos bakal ngemak pengamun. Yang lamas-masa. Nah benar, engken. Jadi beli bakal Gol nak. anak. Ya. Gol. Demi cinta, demi cinta.
Oh beres, betul Bu. Masih mau kawin, cari pidato. Aman buat temenan, sahur bertegul. Tuh si Bobi. Mau. Cinta rela berkorban dia. Mulu gitu. Tegel nah. Nah, Idola. nah tegul. Tegel ya, tinggal kali mana? Ye. Tadi keton apa? Wah. Lima kali. Lima apa nih lima tuh? Mana kali yang ngajak kebuka kan ngalin kene kene maksudnya. Lima muncul tali muncul kan talen jangan mana? Mau apa? Ah ngeras to kan otake. Mapi doan kenang cara celeng ngene sombong. Main kosel lang. Sebelah bukanan ini loh. Mau engalin tegul mau. Pulang ini kan. Hot. Eh. Lo. Nana tiang negul. Gimana belakang? Dolar bareng tegul kene limana kadal itu. Johin negul depak pak. Kayaknya song tali nih gitu. Ada yang mencelam song nih. Engalin. Nah jani beli dolar diolah sampai bertegul dan yang beli melayu nah. Ceng. Dan kita diangkat nyemak penganggo malu antosan ini. Hei, ketang, Pak. Ya makenyong. Para tiang hijau deh kadang demen kena siangnya. Maksudnya kayak Para tiang makenyong. Kadang tiang demen ngajak beli gitu Mas Raden tiangnya. Mengingin. Sejatanya cang sing suka ajak beli tawang. Iya. Sing mau kita mas Solo. Sing lah meke jumahe, lamun sing lah meke di banyu ni berak usul ka. Nganteng kengken. Engken nganten gitu. Sangkal cai dolar. Mau pindah malu nah. Mesulo malu cai di banyu nene berak. Mire bantas cai bakal mesoma ngajak waktu. Dongkongah juari. Maro wake manis kapeden cai, kadan saja wake demen kapeden cai. Wake mulai sing demen kapeden cai. Mos. Apan cai bani-bani dari nak muani, jani tanang rasan cai nih, jani pengrebut semut ini kan kalian. Jani nago sama Lipi coba. Bani nago macam-macam ke nago. Oh, pakai Switcho hidup taruh. Lar, pangengken mesti mentegul gitu. Bacis nih auto. Wah gaya kan, kengken. Hidup bertaruh bos. Dolar bagus. Ideal. Oh, bah, kamu main tinggal lagi. Cara batu lap-lap. Sing guan-guan lebeng. Tajul. Jadi kelah mau bicara pipes kan cai long kampel. Mame, Bataro pica pipes Long kampel. Mimi. Satu-satusan doang kampel. Seket-seketan nak kampel. Yang cinyak metegol di Bataro pica jinas lo kampel. Tuh. Mulu sing dari keliden lacur aja kesukin. Mula sajo. Lar. Engken. Si menyamo jakang. Jadi engken. Si benawang cang yung lautang. Sangkala dia sing menurut lautang 200 dia dah ngomong aja cang. Nah jadi Jadi cang ide kenci, cang bang metegol. Karena cai manpes yo. Si masak sama tulang kencang, cang mandlong kampel ya nado. Satu-satu cai nyuang kampel. Acang dah manpes yang seneng manpes. Adi gado. Nah ciri menyemak. Gado nana. Long kampel nih. Sekenit dong kampel. Ah. Ngomong. Nah, ada satusan doang kampel. Kita kampel. Jam kuda bertaruh rau. Ya kan bela sih kayak. Nah, terima kasih.
kene nasib sing tadi ner sing tadi keleden. Tarung mau pico Cina dong kampil. Oh. Hampura mriki. Nah, kenyam-kenyam. Dia aja mesti tegol. Bah. Belum ngocok dewa udah ngerti nih. Kan? Jadi yang metegur lah wenten petarung mau pico pepes dong kampil. Lo kampel? Enggak. Satu-satusan doang kampil. Seketan akampil. Sugi aja ler. Oke. Ler. Jadi yang Tidak ada apa? ada separakan. Yang sotan nanti barang yang Bakti belingnya cokor dewa. Waduh subakti Enggak. kebenaran. Itu yang jadi jahil lah sedih melah pipes. Sing sote memarah kelah. Mengkayon cokor dewa. Kelah bang metegol. Yang rau hidup bertarung ijen dinat lo kapel. Sengelah man. Mengendat. Jahil kapel, dolar kampel. Oh. Dom nih. Tuh benar. Cocok nih, nge. Ki menang. Elengan janji nadu nih. Yang kampel di dolar kampel nadu kampel. Barang-barang saya yang budal itu bertaruh rau ler. Bertaruh. Oh. Ninja susah meses satu. Nang Riki dia menang. Lo kampel. Satu-satu sang doang kampel. Sekat-sekat sama kampel. Juga ya lo. Ya tu ni. Boleh hijau ni kena ni jawab pakai aja. Tuh kan ini tumik-tumik di dia. Weh. Begede. Aku mau celeng benar. Yang dia mah gede, yang nak dia lah rumah di ni. Weh, tidak bertaruh ke rawa nyok. Begitu? Kalau mau pico di nat long kampel. Long kampel. Benar. Begitu? Satu-satu semua kampel. Kampel. Seket-seket sama kampel. Pel. Nyen bang. Gelah. Wah, ini sajaran. Man. Yang betul ni. Bayan ba mategol, ikan kina kan bertaruh. Yang mategol sing ikan. Wah, lo jelek tu. Jangan tu betul kini, wakil kini sikit betul. Yang betul orang cocok. Oce kamu mategol. Acal tiangnya betul, domen tiangan tengok jual. Badannya dua ngedop. Nge. Barang lah dolar kan. Do bang. Ada rumah. Yang Nembus kan nembus. Halo kan kali gay. Magadang sing. Ada anjingnya. Dut pondok dia. Bondok. Oh. Ya. Ini apa yang berau hidup bertaruh ikan kina. Oke. Doce sing bang domnya. Bahan lah dom. Asal ada bunyi. Berarti hidup bertaruh berau. Dom. Oh bendom. Lagi terus gitu dah. Halo kali gay. Long kampel mampir. Tunggu taruh. Geles ada taruh. Gelebok gina, gelebok siap. Nong orang apa be? Ngantosan pipis mak gelebok long kampel. Kotor. Ya. Paman dari Metegul. Jangan sih. Kayaknya untuknya. Kene yang nebung anak bagus. Mau pakai yang ronyem. Mau tegul. Dia tu mau tegul, kadang dia. Bisa penyak mau tegul kalau manpes belum kampil. Satu-satusan doang kampil. Sekat-sekat doang kampil. Dah tu mau tegul, dia mau tegul. Misi sertifikat bareng. Misi sertifikat orang. Sing ada yang orang. Maro renjang pokoknya man pipes ninja kau mau hidup taruh. Saya misi sertifikat. Bila di tengahnya kalau cilap sertifikatnya saya ngawang. Bodoh. Yang Yang ada lemah-lengah. Ketawang. Dadari nggak bang Pes? Oh, sendingnya satuan itu. Dadari itu gelah icang nawang. Icang anak negul lemah itu nawang. Bawa. Ya. Belum kau sih tahu banget lemuknya. Weh. Ya. Adil los deh. Niki pun yang orang kalau mampes, mudong pes satu-satusan kampil.
Tadi berubah. Ada jeneng ning orang Raja Pala itu berubah dari kini. Sina sebuah mesilung mana mirip. Lar, ler. Ada nak cekek nak. Ini mana gol dia? Oh, ni negol. Ini lah ada tegol yang ini tepuk sih. Ini bekat ya. Ada asal ganti. Siapa yang tegulan Nes? Begitu mantis. Ini ngelah nih. Gelang. Oh benar. Gelah nuna negol jadi gelang-gelang Sejata makan sukan. Nih bontok dia melengah. Nani jek pipis doken mata nani niu. Orang ngomongan kelung karung lekrek tekul. Ya wai nani bangke sama tekul sing ngamah-ngamah nani. Kenasanya mak kayak lo. Ulama tegol kejap kan ketepluk pes. Itu betul-betul ngalih gaya lo banget Tuh. ibu batis jadi Ah, misalnya ya. begitu ada kang Ini nama. ada nak lo kene. Oke. Melang cara ngerayu. Geneng nganggo. Iya sah. Wih, ben lagi ngerayu. Ayo. Ada Yang gini. cocok ngerayu. Mari. Eh, Ben anunya. Negol. Yang buat ada gelak kayak negol. Baca dulu sih gedang negol. Tapi bagus kan lo. Jenengnya cara ngolong-ngol lo. Yang takut. Cara daluman meyeh mau kocok jenengnya lo. Aduh daluman orang. Luman. Senawang bulung. Uli tibang li beli tekemariki Ngarayu. tu ayu seksi. Bisa kememunyi hati yang tu seperduli Miriban Ya ini hati. Uyan takut memunyi Kudu ayu bajang lugu Sampun dan ragu-ragu akan tulus cintamu Jangan kau malu-malu bilang I love you Meme bapakmu setuju Nganten malu Ngalir dewasa ne paling ayu Mas kawin ngabon malu Ne penting bulan madu Di hotel bintang 7 Lahut ahu Tutup pintu buka baju Jangan ragu-ragu Beli ingin tahu Oh ternyata seng mebulu lar. Nama bulu Hah? Nama bulu Awak membulu. Lama sama bulu dan mereksa. Ah? Kada nonyang nasi semua bulu jelek you know. Oh, ngangkat. Ado nasi semua bulu lo. Ngangkat tuh. Dawang itu nasi semua bulu lo. Ay. Bebe putu. Kali lek-lek kan bungot. Wah bebe putu mau bulu mau yang tu mantat. Bontok kesihir kalau nih pange enepang. Ini yang apa nih? Urutane. Urutane apa ya? Udah ngawak. Orang batu. Adi ayu. Gendeng pes bolong. Jaga saja adi. Niki mobil Jazz Beline ambil maka Cina tresnan beline reng adi. Adi ayu jaga geja saja adi. Niki mobil beline ambil maka Cina tresnan beline reng adi. Nyak tuh magendeng pulas terus Di anten ya. Ya, lu dan adi ngaten yo gasak kalau nih mare. Gasak. Kunci hijau lo gasak. Ada kok bani kene lo gigene mau selengkatan. Gigi orang Galak-galak hati memene. seng ya mas lengkaran tau gigi gingsul katane Gingsul gigi megarang. Megarang ke tengah ada, megarang ke sisi ada. So seng gigi megarang, gigi memanyak katane hiu ngajak banyak Begitu. Lir, Pasti gigi Ya. nondan. Dia nang jahe nganu deh. ngapain? Rayu so.
Ngerayu kan sing bisa. Raos angene. Tenang. Tututan munyin kiange. Adi. Boy kanan. Adi. Halo Adi. Mana pangeng. Adi. Jane beli teko mai. Jani beli teko mai. Tuah ngalih ki dewo. Tuah ngalih dewa. Tulungan beli Adi. Tulungan beli Adi. Keto nae ngomong. Itu nah. Tututano. Kecing udah nudeng marah. Oh gitu. Nah, cuman. Sekan. Sepetekan beli ini mai Adi. Sepetekan beli Adi mai. Dua. Komandan jurek kok. Adi kan? Anak buaya di gudang badeng adi. Bahkan cang ngerti kan biar badeng kok tawang anak buah cangnya kene agak enak. Oh cang sen rimo cang. Oh jum sing trimo cuman. Plin plan. Sepetekan beli ini mai Adi. Sepetekan beli ini mai Adi. Gimana kayak mau plesotan bumutnya. Wah. Aduh, kita ngepecine. Ulang. Dua ning ada ane saratan beli. Dua ning ada ane saratan beli. Telu. Tulungan beli Adi. Tulungan beli Adi. Pat. Pasan janji ni dewo. Lima. Lemesin beli Adi. Enam beli Adi. Pitu turin beli Adi. Putusan janji ni dewo. Siam beli hangat. Nandung diam kan. So. Sekenang mendingo ka. Nanangan iki nanange sekenan. Dua ning cai bongol-bongolan. Mak. Lu bantumu. Pasuka itu. Bencumu. Adi. Sang jegeng dewa. Anten ya. Engken cara platok untung. Pungut mal. Mai kertas bonkang. Mangke dumun jero. Titiang uning nenten ring ragen. Jek saget sampun nganten. Ragen puniki sapa sira? Tanuning titiang ring jerone jek. Jerone tanuning tiang. Nenten uning tiang. Kami mau yang mangke jerone. Cak do ketangnya kena secara lengah-lengah. Pang tegar yang lama sing ngaluk ini. Ngeplesotan. Adi, beli sing jatlen mulo tuah angkara pati beli. Mulo leng jagat matau, inan sugih di matau beli Adi. Niki inan sugih, inan bagus, inan maling. Hah? Nyenakone nu, sing ado nak mau takon. Iya beli sare mangke di rumah tuh regangan beli bakal bersih ka beli une. Pak ini kan tidak beli iki mangke beli regangan tuh tidak beli. Lawon. Hasil metakon inan sugih beli. Iya nalo muluk itu. Dua mau bibih betek di dorang ngono ngamik, betena ngono ngamuk. Ngawak. Rian tukang beli sampun nyih nayang raga beli Prabu Sakang Metaun. Kayun beli rawuh meniki napi jaga rara beli. Nah, Jadi nanti kena beli ini. Wih bon kane karbet enak no. Seneng pasange bener. Inggih beli. Mendewo. Di sapunika. Mendewo ning. Ampurayang bisa duaning titiang neme mangke mangke itu. Lian lir. Yang mula ngajak dia keras, lian nan lir. wis riang. Yang dadong no mungunya cerah hujan angin. Dadong nih ngawak. Dadong gaya denan. Semetun nih, semetun. Nyaman? Oh nyaman. Sake wonten ampurayang pisan. Ampurayang pisan titiang beli. Titiang ten sida pacang nagingin kayun beline merabi beli. Ye? Duaning yukti ten wenten yen manah titiang. Pacang merabian ngiringangan beli. Apa mirip beli kuangan? Nah, Dong yang kita darsanan beli kapen ragan dewone. Raso alus beli kapen ragan dewone. Sing sida dewa kalau nerimo ragan beli. Punya.
Duaning anake merabian punika. Wantah kedasarin nantuk sakit. Manah kapi tresno. Beli tresno ring titiang lalar tresno ring. Oh sangkaning tertentu. Duanten mana titiang nenten. Ya lacur maning tresno mah to. Lacur tresno apa beten? Yen sekadi titiang, angin beli semeton iki beli. Yastone lacur, yen sampun berdasarkan lulut asih, berdasarkan cinta, yaston sing benar dari cara jago, yaston sing ngama-ngama, nak karunya. Oh, gitu yang menurut dewane. Yang brilian. Nyak tuaranya, jok. Terpaksa. Sampuna ngejuk titiang. Nyak tuh gilon. Awan pondok tulungin tiang paman. Sampuna ngodulung. Nah. Jok, ler. Bodoh. Madar play madar. Halo. Yang kawan tahu. Aduh yang kawan. Tulungin titiang nagih keparing boso anduk tidai beli saking jagat petau. Yang bakwan. Limo taun pura. Inggih padhet pisan. Warauhin mriki. Mau titiang neten ngiring kayu di Indonesia khas itu nagih ngejuk titiang. Aradu Agung Putra. Mami tang lukur titiang tuwa. Urun kadi titiang mapetake nang ratu. Saro ledang ratu warauhin wewidangan titiang mriki. Menawi to syarat sana wenten jago tunas titiang. Urus. Patut yang begawan. Gumantine titiang rauh tangkel mriki. Yukti wenten jagi tunas titiang yang begawan. Lir, Ya. yang cai matur. Ugro di tiang ratu yang bakawan. Apa ngajang di tiang lunas pengampuro wenten di tiang melaksano kade awus apun itu. Boye wenten mana di tiang bacam nemeran linggih yang bakawan. Gumantin di tiang meriki tangkel wenten sana gumantin tunasan di tiang. Oh, sayu akian kena ci parakan mai gitu. Ada kopo saman bapoe. Mulu lakar ada tunas gitu. Nge patut. Omoy dewa ko brandanan ngangat toya walu. Oh, kene nyan sampun iki kebahayan. Ora jadi kami. Ampun. Lir, matur ta. Apa niki? Di tiang nam kendan niki ninga ordo ring margi-margi nang kendan. Mangno pasti andok di tiang awenan di tiang tangkil mangkin wenten sane tunasan. Kocap sampun merago putus ngodui jati nenten dados duko nenten dados demit jati kendan. Pondok. Ya. Ne maru parakan belo padane sih. Oh, kita tunasang pariji sih kita. Angin. Yani babong orang. Cua darmane anak mau duit jadi. Oh, madan meragu yang putus. Apa nih madan putus? Putus kingaran yang punya. Mau kajang sendadi nu dianggo sariro. Pangedang malikang isadripu. Pang dadi ane madan isaduno. Mau kajang atur itu dane itu benar. Ada sing anak demit, ada sing anak daging sing ate. Yang sing hidang kita don dan malu. Maka tadi nak suringi gitu. Kita lo Pasti. Nggih ngenten nggih. Sampun niku jaktir. Kewanten mangken di tiang mriki tangkel untang pisan. Niki Gusti Nita jadi pacang merapian. titian jadi nganten. Sing saja dari titian bapo. Yen wanta kangkat, yen wanta dados, mang dari istrinya yang begawan muput sami. Patut punika ratu. Wentane titiang iki dados. Bagawanto dados sangsul iki. Uwit sangkaning banyak di ratu. Di ratu aneng-aneng titiang komo. Aduh, titiang kakung muput dan ada punika. Demon. Beri antu ke ratu pacang ngambil rapi. Balik pidan pacang. Yen wanta kangkat, lahinan mangkin titiang. Mangga puput mangkin. Mangkin puput. Ada mirip bahasa Jambi. Sapo bapak.
mangken kalau mau Joko Ratu Adot sana mangken tak Tiang. Ya ning ratu Tiang ning sira Rabin kalau mau Joko Ratu. Niki Rabin itu Bagong Tiang. Itu anak Nas. Iya nuwanta gangkat itu anak Mas Tiang. Ratu. Sampunang ya Ratu mau sasapunika. Tiang sampun tuwa puniki sampunang Ratu yang Begawan. Adi atur barang Tiang samewau. Sang sampun nemraga sulinge dan dados duka dan dados demit. Sane mangke Tiang jadi nunas Hidayana dados kenten yang Begawan. Ratu yang Begawan. Ne mangkin mangen nenten nyen Ratu yang Begawan. Kasih nangeh lipyo reng wocana. Duaning sapunika pinunasi dai beli saking jagat petau. Ne mangkin sudah Tiang pacang nagingin kayu nideni. Merabi sarang idai beli kering jagat petau. Kewan tenang purayang pisan di Tiang. Boyo je sangkanin manah di Tiang sampun medjen di Tiang wenten kiring pesrang. Ngaturang ayah reng Ratu yang Begawan. Duaning di Tiang memanah. Manggenen enten Ratu yang Begawan kasih nengah lipia wecah Ratu yang Begawan. Oh. Ning ayu Di Tiang. Tepengancani merasa Iri bang bapo nyani dewo Yanton bapo dewo supo madan menek pajang supo antas dewo ngalih anak mani Kewalo jening Sapunang. pangsing nyenuwit sangkaning bapo ora tulondo Tiang. yang yuti mana kalau ora terus mau tepangan mangkile tidak merasa kekeling pada Warsido mimitando nemu duko, Warsido mimitando nemu padi, Warsido juga mimitando. Kuwi sangkane muni dijang sane wau, awinang dijang wenten bicara kali sapu. Emor, kuwi sangkane balungu cokol ratu, nicening dijang iki, nicening dijang pemargi, mangdening para sida dijang yatno. Neng pemekas negara. Di Tiang Ratu yang Begawan. Yan buat tresnan bapone tekini dewa sing adolen jeneng. Mula patut bapo Mas Adyo tekini dewa. Kewalo adone landak bapo cara jani. Ampurayang jeneng. Sing idang rasa yang bapo put kadi. Po jalan jenenge lakangar. Alain anake buku bapo merabiang. Semua tuh di Tiang sini Begawan. Yang kaki punika lurus. Ratu yang Begawan. Di Tiang pacang mepamit ring sige yang Begawan. Kewanten banget pinunas di Tiang. Becek-becek Ratu yang Begawan menunggu kiring pesraman. Di Tiang banget pelungsur pengampura ring parilaksana di Tiang yang Begawan. Oh, bilang iring nak lingsir. Neng ayu dewa. Di Tiang. Cepengan yani bapo sing idang. Kapunan yang kayawan Dine ring piangak pulau radio di Jakarta dikit darah kondang. Ambil ledang parulo Joko lurung darah. Lurus lurus. Di Tiang Ratu yang Begawan. Apa lakar kemu majalan malu ke tengah kingwanu. Kuwit sangkaning ni bapo pangpresida majagang iban kemu bapo. Ratu yang Begawan. Dong sampun raris sangkanin di Tiang Ratu yang Begawan makin mendilar saking pestama. Kewanten banget di Tiang lungsur pengampura. Sampunang Ratu yang Begawan lali ring sikian di Tiang. Sampunang lali berdua putra
kadi sekian titiang ratu yang begawan. Berjalan berjeneng. Becik-becik ratu yang begawan. Apa rasanya ada waktu langkah Neng, apa langkah berjalan? Titiang nalar pajang mepami. Ampura yang titiang ratu yang begawan. Becik-becik memati ratu yang begawan. Apa langkah negara dano keras titiang jeneng mangdo ini wong tuangan yang ada semua. Salam ratu doaku membayang titiang. Kemudian dewa sebut. Kelajak beli naik melah dewa sebut. Sana sebetang titiang beli. Dong sampun rares kido nang kelingsir. Nenten kayun pajang yaksinin sekian titiang. Risedak titiang pajang ngemar yang pawiwangan sarengangan beli. Ikut sana sebetang. Dodo sebut ngadi. Namun yang ini apa dalam dia menyingakan. Mirip nih super kita hidesan yang dewasa. Mirip super Nah, kemulah kuang pinang nang. ada kok. Negani nak kami bagi ring rakan dewan ini. Tani karbo maka ada nilai-nilai apuran kita bina. Siang. Premon drama kok mengenap. Ini awal dari joge kadang kok. Pemangku lu. Ngeramangku nih. Benar. Oh, mangku Kita telah menap kami malu. Banten. Ke rumahku kaca kami nah. Jadi itu nak tengok arman. Nang yang Kiwanten beli. Titiang puniki kelintang tamat pisan nangen beli rapi. Mang nane ledang yen beli ngeniken-niken titiang. Sampun api sudah armanin anak kiri kering. Adi, kemudian dewa ngerawas kita kapin. Yang benangan jalan ini, di dewa tuah beli neng lah. Beli, masih dewa neng lahan. Apa penaten maniokas beli kelawan dewa, lan barang-barang aja kan. Inge beli. Lihat, Siang. keangku mau pengancil. Nggak mangken. Ye, keangku. Om Swastiastu. Om Swastiastu keangku. rumahku. Ya. Salibi, cina endiang dan kene pererain jerone. Makan ada sebuah besar. Kuduni ngarit pedang kajalan. Ini. Besi nyawan padang. Nares. Jetlak. Apa? Bicara. Jelut lagi nih. Pramoso di sini ngucap terima kasih selamat. Anu selamat pas duwe iki nyukur baku sareng sami. Anu segar, anu sugih. Pantau-pantau lacur. Nikep. Dia kan banyakin nasi campur. Ngantar iki. Wane mares sing ngerti. Yen ada nang nganter sana tuh jelas kali banyak. Yang gelam kejar banyak nyen udah bebas.
Banyaknya malu asitian tunasang kan juga perkara. Ini nanti manggu nih. Wah. Gedang pasangnya bener. Kedados. Kedak. Siapa dia? Kedados. Ada yang mau masuk nangis apa? Ngomong berapa sudah sering bicara di mantul yang selamat. Panjangnya dikira cukup paku. Ya. Pengocotannya siapa? Kang Ijo kejang. Beteng gelebage. Lang lir. Kamu dong. Aduk taruh yang nyumunin malah niki matur yang itu taruh. Amun kan yang kedukain. Ini patut sekali atur siap. Oh, ngomong brak mosi suara citi ngucap citi mantra. Manus sama iki yang banyak cukup bagus sareng sami. Manus iki jam kejam manut tenggelam-gelam termati-mati. Iya, wedi sawadem. Muang dem. Tak. Mati sing bener. Pak, nes apa yang mau datang? Bingut angkune pas laisen ngerana ngejong kan. Nama hudi. Sempurna ya. Udang garam ya. Sami ya. Idik gemes. Tanah ya. Anggarapati kah? Agung Anggarapati Mandor. Buruk. Ya Mang gelisang cerai. Wah. Udah gitu. Aku siap dan nanya. Oh, Santi. Ang katos itu.
Ampun bukut gitu. Ngiling kira aku budal. Sesari lo atur lu. Ampun. Ampun kadang-kadang ganggu lah Saya saya biasa mangkune genten. Hai, atur. Pengantar mantra niki enten nas sesari ten puput kan. Oh genten. Semua ganggu. Banyak yang nang karya di tiang. Bel manten tuh. Ler, Yang pamit. Ira. Kakang ayo. Dia ngantar Antar jabu. Haji sepeda meo. Nih. Kak. Kak pengabu apaan sah? Apa? mangken kadiraos semua kedewone. Kong wenten ilan-ilan bulan pitung dino. Wong presida dewa kelawan minyak siang kade mangken. Inggih beli. Yen sapunika, duaning titiang sampun lesu pisan ngiring berharian ambil nyang siang beli. Ler, Jujang. saya ilan-ilan. Nggih, mulunggo cokor ke mriku nuwun, Jujang. Ayo nggih. Itu danen Jujang sane wenten riki mangkin ke ibu rantuk joget bungbung. Tangan mun. Bang semangat meriah.
Thank you.